Hello Ghana for Mobi Akwaba ed by Ng3g3 TV. I did my so bad no me subscribe to me about na want message so like video ina watch wadwen oh comment section ho na bibia aye kama ed amaye. Amankrado ababonten. Yes, na oba abonten no ensem wo de abetudwa no abusua wo yembe hyew Naana Brown wa expose no. Manase wa expose no. Ng3g3 wa to bia mane no. Chese Rev OB bempom ni na obi a chene de ni nano or the aircon ama Agradaa na ensem ni videos ni audios a Amankrado abebono abusuya mepese kwa kwhwesa videos ni nani eti sa audios ni na but mesrew umia subscribe button na mia subscribe button na afei mia bell na wonche no mesrew se obe like video no hu hia me pa like video no na afei kire wadwen o comment section na bibia enye kama pa na nansia na Agradaa remand no be 4 days esa be kofa no remand ho ede ne ko court biem esa ko remand no 2 weeks esa eka ho na eno na tese ama Amankrado tese ni wadwa kora waba abonten a obe keka na adwen de a kire Rev OB friend saying Naana Brown ene ni kunu manase agb Ng3g3 omo ta Rev OB achi bia no yes watu bi amane omo because Amankrado na adwin na say Rev OB ene techira chese oh yes anase opeso gu Rev mama part animasim yes inti abusuya ye be kone akohwe Amankrado ni video no na ye ba ye beto aso arfo sabre me makwa basonko se wanyadaje a oro kasa video no ato anu say unpredictable Amankrado sabre obaso no ahye no invite na wa make sure say obe target wona hofo na ubia wonyadaje ente de ekoso sabra matenasi no so ababetie ne ode sheba Amankrado me de brewo updates any other stuffs sabre me de brewo na wonso sabre odo mama party ye ya de nyina Reverend Doctor na onipa kronso wa kire wodo sabre wesimu emo akomantu menhim meni abobo menwene hwe na kuma toyem na ade a obeya ne se ode empaibo mapa ode betai mama party achi na ebere ni wiedu a na menomienu nyina oda so tenkwamu a onwuye die na echese enidaso onom hon mo chen ade nyina nti de mesewa ne se memma wabamu nyeden emu sabre wode hia ba matenas etenase se nso a wani tua e kono fefefe boko mama party tiapo na sabre no bere a mesre wo so mpaibo se obebo mpaye na wakai mama party wo mpaibom na obekire wodo sabre o wiase a ade ba ko na ya mepese wo ti ase wa brabom o kosoro a na wagye atum se obi ani agye a o kosoro no na obi nso san pe anigye fufuro a ede wo bebafo abrabo mienu ye wo ba ne obema ye wo soro ane ye wo fom ye wo wia ane ye wo nwunu ye wo nsuo nwunu ane ye wo nsuo hye na etoda se eniema ekoso to tema wa these are some of the experience ya ubehu bi awa brabum
na eba ni say na se we obi a wonya kukuduro fo a wanya very careful a wabamba den ebebu but de meka chewa ya de ba kope eba ni say ya omo abamu bu ana asene unim ne woye se ugidi se Awurade Nyankopɔn bo so bo asase da so tiase na ono ne bo me ne umienu a odobi awa esefata se ewoso de mama part no eye now se ohwa de we aniema ekọ na odi wani to fom a na osese aniema yi a die so huni say dia wo susuo no enye saa na ekọ into what do you have to do? Pray. Otemuafo kese adwuma wura kese enye judge enye police enye lawyer eye obade me kan say ya eno nchese me kama wa wutie me no wutie ate adawo tie gina wonan so obi nya bone odafiase eba ne sei obi nya bone bia o odafiase eba ne sei munyina mo nam kwan ba akoso munyina mo ko top speed ka ba mienu miensa na aba be san ho adi ba ti na ka ba ko ni di kan timi sane o esan ho be mienu miensa na di asan ho esan se omu to speed ya ebro speed ni so but policy ehun sa no sa nkrofo ne ko wo no wachew adan a o se u speed dodo but nkrofo ka bi driver bi aba be san ho se wan speed o yede san ho o san police ni na o chew ne ho ansa oba be san ho but police ni se wa anya dan wa hunu wo no wachew sa na wi asete o patwati ase sa ana ewi ase den etie enti eba ni se ya na se bi a wo wan to bo a wo nhyada ntie Awurade Nyankopɔn ase waji mu be yo bebere police America meko minisa meko me normal speed cars be mi ensamba be san me ho police ni ne se wa che me cars ne san me ho no mo di police ni na chi o ba ku san me ho okọ do otoso su san me ho no so ko no otoso me ensan so ba be san me ho ono so ko police ni say me na wa che me why but what you say ewiase etoda wa hu se bibi si se bibi ya den esie na ote niam bi ase awa brabom enya obone so o ada na wote ase memeti ase na obi afa ye ho awu ada omo de omo na wu fata omo ana entisa etoda hu se Nyankopɔn bi ade bi so kyerɛw na ohunu sɛde wi ase ye den etie obi nya bone nya hwe o but ya china to afiase na sam kura ye niye onya kamafo Awurade Nyankopɔn pɛ one o temuafo me ade aba ko ama man restricting me so much and say bra obi ahwe from na me sere me nya bida so obi ahwe from na me sere ntwitwitwi se obi atofom na obi ani anche sa nkrofo na mobochin bibia owiase obi tame pa obi mpem nimu ahwe but se me use wa hwe ase a me ka bia na me dini me de konen kwada aso
Ewi asenye nenko o. Enhwe ne ya adwene daachi. Na sanfa sha wutirim se empanifo ka asem bi se onyonko da ene oda. Eti wo tena se ame ya de bone kwa akodi obie. Wo tena se agye atum ame ya ba opa mo adi obi anamo so amo adi obi bone. E wo sa odwene hu bebre. So wan to obo ase anwene ho a onti wi ase da. Nti abra ne da nyina no. Sa bibi koso se ya. Ye de nipa o. Ye di ya o yakoma mu ya ne hayen. Etoda. Awrade Nyankopɔn ma bɔneyɛfo ne kwan. Obema bɔnefo no, obema ne kwan. Aman obeye de obeye bia. De obo na de no. Esore. De obo na de ne sore kase. Se no peso wo ya. Police ni chafa. Police ni hweka. Judge ni hweka. Magistrate oni hweka. President eni hweka. Me pese a wonya ni gie sonko. Na wo de kai mama part e wo mpa ibom keke. Eno apani ade a me hia firu nchen. Awreho emfa se ebia ayi asifie. Awreho asifie. Uhia awrechekere. Uhia awreho mroso. Sabre ayabra. Menya wo niam ase nkrofo bi. Ase amane wo fie mpokura na wo mu tututuo edi gu niamam ejimi. Enyo ho se nkrofo bi. I like the way obi a opema mama party asem akomporto no ho. So far me said that any reckless video bi a meka say ebe implicate mama part ni case. So far obi a comporto no ho. I like that. Asemu asi e course yi Amankrado mama part eni nipa ba ko mienu miensa bi a yedi ka di nkomo bi prior to the incident enye nwanwa sama me du court wono na otonyomo a enipa nte ase obi gina nche obeka se police for ho no ene na make secret na kire. It never so. She saw it coming. Oh, who said ba? Me ba life ba kan sembi bra. Aduba chi be yi revelation bi ba betu abonti me ka say no. We enye na edaye. Bibi besi, bibi koso. Ade abechi ama ade na si no. Ma me na samba ko pa wo kan nya ha na meka. Dachi bi ono ano ba bie nanum di aka. Enti so wo se wo court na nani age bra odwene se ebia se o ma na wura eho. O ma na wura eho. Atamfo na epe na wura ho. Enti de ba ne se enti na so o ma na wo kwan se o be ma na wura ho. De open anim guase, de open down for, de open uwo no. Open na wura ho. E de be enti na so o ma na wura ho. No mo manije. Enu ti na me ka kire wo a. Opa maame na sam se e ma wura ho da. Shadene na gina pintin na kasafa won sasi ubu se awrade Nyankopon wa hyadwuma pase no wode bekwa wieye ya nyina ya bone adom bi keke ane de ti wiase ya nyina ya bone adom bi keke ane ya den ya de ti wiase sa ya nya adom a na se adom no moayen a me no mienu ye nyanti ase da wonte de agia mama party du court hono na osere na ase anigie mu no so bia ba ba hye ni mu wo bra bia wodwene se ba bia wadru critical condition. You don't know what is going to happen to her. Wo wodwene usu
Udiareho. She saw it coming. As a son of Diasa. Any person so who Diasa. Me so who Diasa, me cancer. Course upon course. Course upon course. She saw it coming. And the da, mamma no tia me say, and said, "Boy, me can." One na da chibi obekana sem. Alaji Babs, nyamen kan ho. Ono na da chibi mamma no bede ebekana sem. Then na drive ko police station ho no. Asem won o ka kire me o se aman. Tia me ye. Wa wo dia me ka kire wo no. Am se na nadia emudie hen. O kire me baako mienu miensa. De to aso menka. Dache wo no na betena se aka nensem. Edi pa bebre kon so hem afaduro no manom no mawu. Eni pa bebre kon so hem a ofaduro no anom no akunu ho. Nanse ya branch bi se ewiase tete no wafro power light power line ana kokofro ye wagina so de akunu ho amejato ni mu wahye watete pasa a police for dru ho no mo kokro no so obesi fom obia ntra so befro power line no because obia adwene ne nkwa ho bra ofra de no enipa de gina se no no asa ebi cheche by the time moment realize here no now a group top ade ne ho aka line no ama tetene nam ama abehwe fom wawu sa ne wi aseti o wi ase a gitum se ukosoro ba fam ubehia nsobe bra ukosoro no enipa epe wa hwe ase omo epe wadim gu ase omo doso chain omo bompa yese kwa ne kosoro Mami wahu mama part awradi Nyankopon chana akoma special bia se enya saade na se obi a emema katachi mpokra no de mami we se be fam no mama bi famu a omo suma mama Franka Jamai, Yamin Shroud. What true stars? And the mania bere. Timenkan stars and one some crap. Bet everyone say, I come say, true stars. Franka Jamai, Yamin Shroud. Sha! Brother, mammy, ya comfort. Ya the Nana Agradaa this. Nana Agradaa that. Why you say yo? Debia. Ya kaya. Ana one day, awrade Nyankopon no obosora, osan bo asase a obohia ni a, no abone boafo. Ana mami se wasachra. Ode ne wan den amanyame. Ampa awrade Nyankopon so hwe so na oje no na mame ne nsachira di mu no kura ni nyame anim no kura eni nyame anim anka mame ne konfantena akonfofie ho Tiabiye, I'm being real. Let's put all jokes aside. I'm being real. Anka mami nsachira no anka wonfantena akonfofie ho. Why? Osachira ye no wanko Muslim. Mami nsachira ye no wanka so obesan ya komadwuma. Bibi ka kire se onkoye Christian. Na nokura oye yenso. Na me hwa okwan a Ghana Christopher OB ade maami afaso bra wasachira ya woka se
wafanya miya. With all due respect. Obi jenche ya somo baka ne say anka mami da so ye na komo a anka be peace. A Christopher na wonya omugidie a ope se ne kon bedo nyamesom no. A Christopher no epe mame na tetene nam anom ne moja. Why? I'm just asking a question. Why? Sir atoda na se o ka obi asem a ya adwene kwachiri bra entokwa ikoso social media a edu level bi obehuni akotwa Amankrado video gone the days na me fight man Rev OB anytime say o ka obi asem na wo nim no a learn how to choose your words properly. Yes. O ko bi asem na se woni mu no fa dipa na anu asem ka Sɛcrɛts no. O say the opponent side not try so many means. Sanka bia manu mu asem bia mekatia ma me that time. E bia nkomo bank e bia e benya much implication bi but utia utin say Amankrado use wisdom at that time. Why? Because I didn't know her that much. Enti me kana samwa e wasa me di adwen eto ho. Cause man fa dwen anto na me kana trasa menim daache asem. Wo wi asia suya sade no e bebo apa. Eni pa bebre ayam from so. But nyanne anobe hunu se mfom so no mo ayen. Mama say one critical question. Adaina enipa bebre ekasetia mama part. Ebi ekasetia mama part pa. Senkofo na omu di mama part yatem anopa awia anwumire omu se mama part ye. But adaina enipa kakra bi na ejina mama part achi no. Say ekasa mama part ya especially Amankrado this, Amankrado that. Ade ntia. Mentiasi o. Hwe nipa domu a na omugina sofo osu bempachi ekasama no. Obi eni omotam. Obi se ehono no ope, obekasa ko. Ade na nipa kakra bi na omukasama mama part no. Obi se won tiase, obi eso camera na odi atem. Odi atem ma na gensi eye mama part chidini. Why? Amankrado me a practical example to this critical question. Why aren't you? Chirabe. Ghana, there were two strong political parties. NPP and DC. Obia ni baby a pe. So obede obe support. Obi say o support NPP, whether good or bad. Ni party no. Yes. Obi say obi support NDC, whether good or bad. The obey any bia or NDC ni, the obey any bia or MPP ni. So MPP ni a ultimate for so say chinchina. On support to MPP. Yanyane sa. Likewise NDC. Ana ne mpasa oti ase ne say. Me no mi adu yantene o. Enti so obi ho basam na se ye ka yamfa nyansa adwene enkasa. Wo se na bia me ka se me wa me come here me nkam. So wa me come here, I don't even have time for you. Me no time. Se me social media obi a one manya ntokwa a enyo no na di kan be kan me ntokwa. Tell me. And then person will tear say, yeah, mama part. And yeah, my echo so. I mean, no, me, I don't need any tiabi. Love on a drono. Dear me, no, me, I no jano. And yes, I echo. And to Ohiam Pibo.
Yes. So to Ghana. Who say ya beti machi obi? Awo bone kese pa ho. Basa asamra ne panishina. Obi e suama nipa no. Shakwaya fa so che mama part. Do some text for yourself. Babia ye jina no. Enya fe na me be kire pusemu akese ye jina okono. Ye ntutu atuo basa wan hwa no abobasa. Tina medikan da obia wayi nanim ekasa mama part madom ase so matimi akomport wo ho. Bradia ne koso no. Unsa dia ne shase social media fight. But let me put this one in across. So your social media na go kan to kwa social media. Na se unim se uni energy, don't start. Yeah. So go kan to kwa social media. Unim se uni energy, don't start. And kofobu social media. I was saying come baba kan to kwa. So me di kan kokoji police police order. So no man no kwan say one year so masi kwa kokonto kwa social media. Whatever that happens, my police for mum, my bodyguard for mum. Cause ebinum aye cowards. They back like toothless dogs. They talk as if they are men, but they get nothing. So police for answer you know machia. So police for intervening they are nobody. They brag. Either they use men on you or they use police. Or benya police for me corrupt. Our basso on kwasi asem so ebe gu ani mu ase. We live in Ghana. Se Ghana na ufiri no aya o man no. Sa wo tia brochira wo asumdwe mo. Chen se wo ukrom Ghana. Why? These are simple questions that I need some answers. 5 lines. O man Ghana na ufiri mu na ho ne wo no. Sa wo tia brochira wo peace mo chen se kura wa ufiri. Ho na ufiri ma hye no. Only peace, I was say krunum. Adentia, some mafia people. Mafias. Omoche, I will differ. Yatigano. Criminal bear pan and kache say. Obi say, well, who say? When him say. Mama party ya kuneba. Akwa na asore dan ase o Manase say wo onim se mama party ekuni ba hye na asore dan ase, which is not true. Wakodru Ghana o wadaso ne nam Ghana obia nche no criminal adia be na chance ade we say wasenti social media di maame natem obia nkonkoche ne bet Opa obi a wo Kenya nsasama kire obi, they will get police support to just harass the person. Sa ye pobia or ya criminal, ye pobia or ya the most wanted our Ghana. Ultimin sama nase ho was so jina one ya pay or pin for him yakoda. Police have never called him for interrogation. I stand to be corrected if they've done that. Minimum how investigation koko do ye. Was so jina hon ye ku obi or pay for ye pan yam akwada. Manasi kura ya so jina ho say what na nitua say ya kokum nipa ade akwakoto obi asori dem. Se was say obi esi na sori dan was so wakum nipa sase or ya we or so ya onim. Yan kire police in cheno. Oko Ghana onya babi gina ekoko di adanse odi adanse no ye ana o say di maame natem sa
police intimi enchene police enchene da opa kwa report no said police for be man coverage nice ayi obe nice security yeah obe nice security because Naana Agradaa ya tagging with some bad idea bia se mamina nsori anyina ne naso yia Ghana for the sad ye ne bebo ne ti so na pampa so saa se obi de ne nsa wonani no okọ na nani yata from krana they will not pay attention to her. They are very sad. Nebe be church on ye be ni so mako betima se ana pa post two video bi say nipa wo boa ne de no you very careful na bia na oyo dache town focus nti nipa bi obebo abrabo mu a wo boa ne no ya no I very careful e be tina me kansa nipa ba ko mienu miensa bi nti ana ma me yede me kansa asem ne yede ya kire o ena sa wo tena sidin no ahwede madin a na wo hwede ma ekoso no a orofo there is no time say ebia sabre ubema guafu abroso sabre enya bra e wo say udi awre ho abroso sabre eye bra e wo say wo show ho nkran na wo kai mama part e on paibom ko said ya wo gine se beko no da bi enya sa na eko enya sa aneko dia me pesa o ti ase ne se enyo obi nkom hyem na ya obi nkom hye na ya dwuma wo da bi se obi susu bone e dia to obi so o ye sofo ana o ye difo na wo kan se me so da me hu nyame ayi a che me se na unni ho akwansidia e wadi dia me na wo kasa keke oh yeah wadi dia me keke bra adia ne koso no yem papa hopes na do ye ba bonten beka say Naana Agradaa obedem stand to be corrected if he didn't say that oba bonten betro ne support yeah Naana Agradaa this da abronya so beka bi yer mesi kai asem the way na ekono this political tycoons mienu edo ma no to asem no asem no eko different trend ti se wodi maame na chi a obo na kurase kan no o kurase kan ne to utimi nyi firi ne sem eti anjana na Brown beka se Naana do danko akufu ado ana ache Naana Agradaa. I was shocked. Ya baba hopes na do e di kan ba kasai ana bronya baba kasai this time round taso usu anka bi because okwa sorry they say yes so for baby into ontimi nka bi okabia e be clear dodo into obi a hu ye na too strong too strong political tycoons Mukasama NPP 24/7 Mr. Hopes na doye ana bronye edo ma no beto asen mi bi no am say hey baby ade na du no asem na ni gina kwa o first one e ba ya papa Hopes na doye oye the same thing ana chase usu ono so ye the same thing omunyina political party tycoons NPP nti as a first one ato ane eden isane ye second one baya these same people Mr. Hopes na doye ebiem na me ka se ba ko na ba kwa de nka akomanjo but me so all come in say hey e dia na ekoso
Nti oyo obi a odwene kwachiri a you got to slow down. Game no wahu na social media wo. But bia social media no obi ntimi ntokwa no ntino bia ba bia ade na efa no as a fair different level. Mama no nya politician. Obi awura politicians now for more than 20 years. Into a ban of social media na bia amfama no obetry different means. Na agrobi shasia we abagene ba eso hunu se de agro ne den ekro unuanim so de wa eniam ekoso no uti abro kire unya se wakum nipa mpo na kogina judge anim na se unkura lawyer, they will make sure say obepe lawyer there is no way they will pass any judgment. The moment yabaka say me ni lawyer ni ho me mo me lawyer mane any judge baka cho say ane make sure say obepe lawyer aba na da say yen tena sem so there is no way they will pass a judgment blah 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 say ebia yeah remand nipa no. The moment a lawyer will pass a remand statement, I say you pass a judgment in some way. But who say Emradia me no mienu yen se danya den edi mu ho hwe enti minim ne yentia e ma judge ne den e pass that judgment no day na omode ne call the next day anopatututu no minim ne yentia judge ne pass that judgment no e bia na ne papa mu me no mienu yenim nti yentime nka ne bebre but atia ma me yamo she me e aya hopes na do na no betum abronya ode na no betum Naana Brown so ye obi a okasa utie ne kasa nde so the way no si kan na sem no a utu se our concrete evidence ano no so de betum se Nana danko akufu ado ana ma ye chi Nana Agradaa na asem ni statement na ye very reckless na a reckless statement to be honest but maybe who say me who say ebia Naana Brown wo ka dia hoho ne ho ko I'll be shocked say asem kakra ka say ya da ho enipa ni abre o my Ghana nyina ni abre o maame no ebia obi hu say onye obi so hu say oye tiebio ana nya me pesa wo ye nipa a wo te ase ne say enipa wo hu say wonye ewiase amansan nyina nyini ntum a wo hu say wonsem fata enya hwe no okosoro ba fam ka hu say ebi ono so woden odofo obi akum nipa kwa kogina judge anim ma me fa sa video we say nkam quick ansa matwa masem ne so because me ka sam a na ma nya ho evidence ya na eha me kakra na me gidi ye say empanifo a omono abim mu ye ombema adwobre widen aba especially me a me nyonko brebo me nipa Mr. Hobson anoye ene abronye ya omo ye betakuns mesre se minim ne ebia amaniema akwakodu sampompon so no de mesre omo ane se momoma obia empiepia ya di NPP party achiache se echia ekobone a ebe hayen ibedi yawo efa ne fanka enchese baby for me fanko na enne memma hunu agenda bia obi seti ewo Ghana say NPP for company for man ya very careful eni ma betima fam ase mo ade nyina ho kwan but sometimes nyani nyina na ya ne fatam babia ya duro no ya duro critical zone ensebi ho no mo na asebi ho na se babonten na enipa o pedigree na o de wa no to sa asem no bi mu a
obi gina nche obeka se ebia eyotan but ebia wu trim na ebia na nyotan on ebia na ukura different ukura different mindset ama wo de ka sa asem no bi be se do obesia kana fa no obi gina nche obeka se ebia wotan nipa no tia mesrem mo na mukura yen asem ba fia na maye ne se moye mpanifo timbe masomdua eden aba na se asotwe bi mpokura ho no mo a na o kanipa nanim na se bia obu afu na wo church ebia na wo ni se ade we se wo ka but wo hwe ya na de abufu akoka na amanipa afa na adwene foforo te to den samba me hwe ni ye cause blind papa hopes na do ye kasa me fa the normal because of one or two things binti no me fa the normal ana abronya so be kasa e anche bia ana na bra ba kasa e se Naana Danko Akufuado na ma ye che mama part. I say wow. I can't believe this. Wow. Te me transidi na me hasa de na me akono a e ma me ye confused kakra. My dear hawa Naana Brown be kan nsem fae. Na Ghana mra Babia kana Naana Brown obi an kesen ka police for invite no. Cause asemba obi so a se asem eba obi so a na ye hunu se nipa no owabusua wahu ya ye hunu se nipa no ye de ewabusua enti se ye ka ensem bi dia fa nipa no ho a ya na ye nya ntoboase kakra cause ya hwe ni ya onni dofo kra ne maame ne papa ne busuafo emu bi bedo no enti ekokwa empanifo a ye di ku anim saa na sa asamba na se ye babontia ba beka bia ya na ya careful kakra kwa basa na ebema MPP kuoma obu o ye fu MPP supporter bet wo ya ne dia opena na Agradaa asem wo ya ne dia opema na asem obi betan na koka nyame ani sa di pa no ya ne dia opena na Agradaa asem nti ya na eba ne say ya being a political leaders ye yi ani won sem bi ho anya very careful kakra eba sa na e ya trigger to different meanings ebi anenye mo magine mo po na enye mo agine mo po ne se mo be gina abonte beka saye ebi anamu kura good intention bet first quote na ebi am be ko ne say bet ebi anenye agine bone na tachiri bet mu pia abonte beka sa na manhwe ha mbesi aso ne mo nsam so a obi gina nchen ya ebi opema me na sem a na wakofa in different way tebese se ba ne say ya mo fa botre nkasa na ye hwese de besi ya den ayeni mayi pato mientie na Naana Brown bra ka se Naana Danko Akufuado ana osase ba me hunu se nka Ghana police for ente ya ene me bachom no muntie so mu invite girl no odi ye man pani anim etwitwiri fom ya odi ye man pani anim etwitwiri fom cause asem na aba no enya sem a ubetima be yisu ye man pani din e wo sa asem we sem yentie from Kayan said, no. Ghana for Ng3g3. What I want to was nobody should adapt me say. Maybe I'm a friend of the other more than seven. Mr. I didn't Sasha see some other young on the from Kayan said, no. Ghana for Ng3g3. What I want to was nobody should adapt me say. Maybe I'm a friend of the other more than seven. Mr. I didn't Sasha see some other young channel. Agradaa utie asamo Naana Brown kana a very serious a dangerous omampani asem no kan sa no but in social media ntoko a wakono for almost 3 years wanti manwini no ene police fu abam entina taban apega na no ya so de be kontoko ne mama party ndi be sie ni social media one on one wanti man standing a police fu abam entina no chabe o de kofrefa na nado entiene ana wo ya che the first na mama ka say TV yes TV license and ya che and ya when they are fraud na yes sisi ano we are
police nyina Naana do shebi Naana do na ma order we order from above and the police form fear and I got Agradaa and no tiro asem and sha emra wahu yemfa ni agro Ghana our lawyers are di asem wachi we call them prosecutors amu jinem ema ban no asemi ba prosecutors di asem na chi o Nanado onya police officer onya lawyer enti edi asem a abawe yi kan obi ani ba bi ofiri ba o enti imagine say ayo mo camp ne nkomo bi o mo kokodi ye ana wa begina bonten ate o mo to cause asa woni bi di kan ko Nanado dan ko akufu ado so anche bia ne beche mami ana bawe yi kasa asem kakraka yi o ebia na coincidence dabia me kase say Jimmy fo koma wa obre pa say Jimmy fo okoma wa obre say Amankrado na me koka asem we say ya anke ehwema kira kwan atematum se wa no akoyuka be we ya wakan obefa no ho adi free obi anya ne hwe o bambo Ghana ho police ni bia no obakwache no opa kama me we se mpia free manum mra ka beti ateni akese sanana Agradaa asemu asie ya di amamra emre kura asem no mu wo be kan to kwa social media Naana Brown social media fight no well lu support all want me police for na say abam when the police for adwuma mo ye e de ba ba ho ho ya mafia no ya maf wo want me mafia no wo di adi mu kwa say yenko ne fie enkonko di ni bone kwa no ankosi aga want me mafia no say Ghana police you ana abam etu ujira jubilate over Ghana police action. I can boldly say you were a fool. Yeah. I can boldly say Naana Brown is a big fool. Ghana police na juma. Na wa kwaso camera dia to so. Adi Nanado danko akufuado ya mampani. Odi ba bewuram. Ya campaign no pa wi anwumre. Naana Brown wonya campaign. Mi wu campaign serious campaign bi aye campaign wo tase ado ko dwane NPP e ko she t-shirt aye wo top money akopadi ya ye campaign since 1990 pani bi amfre enche skada ya campaign ni wi a ni adia no nyamra ko mani pa ba akofo now ya san wasanya chance at the police san hunhun nipa. That is NPP for you. I must be honest. Oh, per political party wo ye campaign man now di nachi na some to no anya very careful ubetima hye won kwa NPP wa we NPP ni bia kanokwan emfa enyese me NPP ni ntia hwe udum tan ko edi NPP echi achapa ye campaign ye yi asem to ho no mo a enkwanhye kwa ntimi mpepa no asem mu oduru ato ho a obi koto aba na komantaso. Oh, do you remember short video be Amankrado me here? 2weeks and Fabricated spirit. We use maturity and a dear campaign. A quite rough. 2weeks and Fabricated spirit. Asam kasia bia besi MPP penny bia ho ya good animu ase. Yes, so ni ginem etwitwa penny kro. Na abara we say na funti na odi ne kwasi social media ntokwa okokan ya 20 man standing na odi ya mampani anim eba betwitwi gotem asem kase say yo wakawie obi amfra ne da obi di Nana Agradaa achi and okokan this same statement ya anke benya nipa anya police form betwe pen ne paper
See a person nipa cracking because Odinana Agradaa. Shame on you. Small case. As you may think. I don't see a channel. I don't see a channel. I'm not going to damage control. Somewhere, I'm crazy. I'm going to be like, what's your for? She be for. What's your for? 3 million. That's what I'm doing. No, Jeremy, I rest my case on this. You may conclude. You may conclude the story for me. I rest my case. I don't want to go deep on that. Baby, I drew no. Ya maame na sumdue ana ye pe. Entina metu me boase di nyansa. Ahye enkrofo bi a omu jubilate social media. Sani ase woni ni gina social media for almost 3 years. So woni ne be kono ase watima konkano, watima konkano. Inti emfa police for action emfa me ho ho. Ono obi ahye ntokwase social media. My police for mafia no, you've done nothing. Rather, wesen niema. Yeah. Na abaya we see atene ni fie o. Aka abususama ente de asam kase say the whole nation obi ani wom. Omo time ame no, e no omo dono. Na abaya be kan kwase asem say because of fighting obi. Obi anche no criminal case be na time anase o say ogina hono na sofo bi pai open for him. Ogina hono na o se wa hunu say mama party bawu wo de akosha na sori dan ase police in chain. Wow, these are big criminal cases bia asem kaka say ya obi ya o hi baby obi asem declare wanted na police chain. Anya nsam fianfia ho. Yes. Anya nsam fianfia ho. Sautina sidi na ha busa ho se Naana Brown na kasa yo. Naana Brown on na kasa yi. Abre bi atwam gali na osho domapa ade kire mama part. Ara me di kan kasa mi kire se wo wi ase ho. Enipa bi a oba life man wo boa ne ne. You have to be very careful. Yes. Onipa bia wo wiase a odu obi ato tankurum. You're very careful. Why you very careful? By the time I be realizing on shut down tinye me biase. Ene dia me pesa wo ti ase ne say mama party hia wo mpaibo. Yes. And when you anji, afraid ye but damn pariabaso. A baby I came na would dinner tem. Mo cancer man some fatafana. Nimprana na Agradaa and Nadia. Why you are come and swat the amount? Ama oh Yaku draw bot Nanando Subo say. One on the head, Bonana do a basso say. One on the science here, Emma ya chin and Agradaa. Which we all know is a big lie. What did you mean? Ana to nenkwasi akeka. Wakan tokwa brane wakwa che. Wa jima nkon tokwa no obi abegire mu amon. Ogo ka on tokwa o social media. Na police ni bi enyina ho. Na adu nyina ho. Ntuwa nse mokwaku tira mo weye no. Asha asia sosoma dae. Enti mo pe top names bi dia wuram na kwakwa ye se omo na ye sei, omo na ye sei. Ya Ghana fo enya nkoda wo. MSA MPP party din. Because of your stupid unnecessary fight on social media. Obi na de ho so asachira. Onyi ntim so ansachira ya na sore na wonkro. Je oye bia nkemfa ho.
mode otan moroso oyiawo ade aye ne mo beye bia maami be kwamaniem but otemuafo ne awurade samanase etimi gina antentan kese so keka nsema kese si ogina ho ne ekum nipa ye pa opemfo yem ogina ho na mama party eku ni bade asha sori dance keka nsem mebere mama papa kro keka bi de toto no so muyi manu ba bia na enyi enemo ne sere moya na tu esa mani bedu Ghana mama no bodyguard ema obi a obeya duane ama na die God of Israel, God have mercy. God have mercy. Nana Agradaa hu. Na oye komfo. Na menu bia no asi ebo se. Wasachira aba be fa nyame a. Ya nhwe ne nsan ko na chi. Enti boni mu o. Papa mu o. Amanie mu o. Sa wo pena sem na wani age say wasachira so wafa nyame a. Enye dakrope. She's still a human. Still we ni pat sem ne wa. Wa e bia wo bone so bo. Wo cancer bone fa ne ho. Wo ntene se wo no a. Throw the first stone. Who is ready to throw the first stone? Diogini say, wasafata a we kroje. A wanya bone da. Enfonso bia ni ho wiki ya yesi mi. Monday, last Monday, kwapem enne wanya bone bia da. Onto bomo emo mama part. Nana Agradaa. We are all not perfect. Yanyina yantini o. Enti sene me Amankrado BJ Huahi Oboga Tina Daddy Fred and say Felix Enchi only a political a purely political guy. But Oshania man ekosona na anytime. One also kasabi. Nipa bebre ekasa. Adentia. Oshania man ekosono a. Omo dwene ho om se. Ase otan bi yeden ekoso. Ya nyina ya ntini o. Abrantie sabato na nya bre. Wotena se ati se oyia ono de kasa. Obi no MPP party nchen yo. Obi no MPP party enchen obia. Ne yama obi de ne ntoko a wontime nko. Abe for party no. Ama na kofa dimboni abe bata party no. Empanifo wa MPP party. Ebe sremu ani die mu a adabraka. Yanka ne bebre yensi entoma gufin wa bonten. Panifo ntiatia break. Na ye hwesa somdwe beba. Mama part. O jina ntan a obagine say o tani ntimo obi en defend no. Ba na no bi bone kase bi siye. O kan ma no tumudin wa ehunu wa nka. Ena dia wo su wa hunu bone. Sa ena ya da sore na se wo te se mama part ewu a. Obedi. Se wo da sore na wo te se mama part. Judge bi atena se. Ni tiri mu odin. Empanifo bi akochi no. Asa na dwema ni skakaka se. Jeli de mayen. Ya jeli mama part 200 years. Sa edie be na wo be. Abawe bi akotena se ne nana mani gold. Oh Ghana. God of Israel. Somehow. Yeah. And somehow to do. And somehow. Wow. You're listening to the unpredictable Amankrado.
Beba, hadiye. Wow, abawa bia your friend mama ngege. Obi gina nkyɛn a na so hwɛ sɛ de mama ngege ni buafu a ɔne mama party kona wo nte ase o. Eneme mo ate ase. Onte ase da. Bibia no a meka wo betem ase. But enne me se mo ate ase kan me ba isi a nyambetre ma me. Me nsohye ade bi sisi a na me ma onte ase. You're listening to the unpredictable. Amankrado. Eba, daso. Na owo social media iso. Na petupru obatie obi agiga ose ye nya ne kra. Do be ya no be ye. You don't know the reason. Eba, me ko commercial break him right here. Na me no nto aso. Wa ba so a share video na invite nkrofo ema me. Na me be drop ne ma bia ma abie wani so. No matter what. Ultimately, see, I want to make a you, my main manos. My main son to me, you need man. Sana me to me, my main man. As simple as that. How do you feel? It's all fabricated lies. When you look at the evidence brought in court, it's all lies. But it's normal. She understands it. I see it as a mafia work. People plan to just disgrace her. And we are okay with everything. Black Jesus on the mic. We are waiting for the end judgment or the ruling that will come. And we'll see what we'll do. And you know, pray. And you know, pray. When will be a Udieti? I'm sorry, there's not a chance tomorrow. When will be a waka sorry demo? I come out offering. I sow seed. I can say to be the and then what is your evidence? If you have an evidence that you can give to the courts, prove that saying to be discussing. Do you write your name in it? Hey, please. Hey. If I'm talking, you don't talk rubbish. Do you hear me? Am I talking to you? I said if I'm talking, you don't talk rubbish. Nonsense. What do you have? You don't have anything. What do you have? You even have 5 million. So keep quiet. When I'm talking, you don't talk. Nonsense. Maybe I said, when will be a which set in this Ghana? I will be sorry. I got 2 offering. I can say to me, this can say shame. And you be asking out the shame. What is your evidence? Did you put any? I'm going, I'm coming. Did you put any? How do you write your name on the money? These are all fabricated lies, and it's obvious. Even when you come to court and people can even lie, it tells you saying it's fabricated lies. Thank you. I have to go. That's why I cannot mention any name. Understands it. I see it as a mafia work. People plan to just disgrace her, and we are okay with everything. At the end of the day, we are waiting for the end judgment or the ruling that will come, and we'll see what we'll do. And you know, pray. And you know, pray. When will be a Udieti? I'm sorry, there's not a chance tomorrow. When will be a waka sorry demo? I come out offering. I sow seed. I can say to be the and then what is your evidence? If you have an evidence that you can give to the courts, prove that saying to be discussing. Do you write your name in it? Hey, please. Hey. If I'm talking, you don't talk rubbish. Do you hear me? Am I talking to you? I said if I'm talking, you don't talk rubbish. Nonsense. What do you have? You don't have anything. What do you have? You even have 5 million. So keep quiet. When I'm talking, you don't talk. Nonsense. Maybe I said, when will be a which set in this Ghana? I will be sorry. I got 2 offering. I can say to me this can say shame. And you be asking out the shame. What is your evidence? Did you put any? I'm going, I'm coming. Did you put any? How do you write your name on the money? These are all fabricated lies, and it's obvious. Even when you come to court and people can even lie, it tells you saying it's fabricated lies. Thank you. I have to go. With me, my man. As simple as that. How do you feel? It's all fabricated lies. When you look at the evidence brought in court, it's all lies. But it's normal.
she understands it. I see it as a mafia work. People plan to just disgrace her. And we are okay with everything. At the end of the day, we are waiting for the end judgment or the ruling that will come. And we'll see what we'll do. And you know, pray. And you know, pray. When will be a Udieti? I'm sorry, that's what I'm saying. When will be a Waka sorry demo? I come out offering. I sow seed. I can say into the shame. And then next, what is your evidence? If you have an evidence that you can give to the courts, prove that saying to be discussed. Be offering board. Do you write your name in it? Hey, please. Hey. If I'm talking, you don't talk rubbish. Do you hear me? Am I talking to you? I said if I'm talking, you don't talk rubbish. Nonsense. What do you have? You don't have anything. What do you have? You even have 5 million. So keep quiet. When I'm talking, you don't talk. Nonsense. Maybe I said, when will be a which set in this Ghana? I will be pass sorry. I got two offering. I can say to me this can say shame. And you be asking out the shame. What is your evidence? Did you put any? I'm going, I'm coming. Did you put any? How do you write your name on the money? These are all fabricated lies, and it's obvious. Even when you come to court and people can even lie, it tells you saying it's fabricated lies. Thank you. I have to go. That's why I cannot mention any names. It's all over. It's all over. You don't need to mention any name. Thank you. Collins na Yelena Trim Common Collins Obia make us say DJ at ni. All right, Black Jesus and our training canon. One of the soldiers for Mama Part. Sabre brea yadua. Me pesa wote ni eme biase. Men tie de wo a utie me. E tie de na Naana Brown ka no. Naana do dan kwa Kufuado onye hwe. Tiemie. Naana do dan kwa Kufuado onye hwe. Mpo ya papa Hobson adoye. One abronye. Ye besra se bibia anya adwobreo. So what Mama Partia? It's like say obadi ne nsa kwahye bo bi ase. On sahye bo ase. Na opese wuyi nsa ni free bo na ase. Na odi akuma bosso. Wo wan shada so don se hye bo na ase o. Obi na hye da pian don sahye ho. Ko odi se o pian a o ti ahwe a so bo mu ebo de be mini. On sa kase wanya kwa koso mu awie on sa na kase efi so ba Ghana what to say ya kwa chi obi ewo ebosha wa sha sorema ewo sore dem se wantimi anya ma sorema what to say ya kwa chi obi da ebi asine but sina asido enyina so emfa mu obi afo enyina so mfa nkasa nti obi a na bompa ye mama part nen sohwe a ono so ade wafum no anyu bia me de wo se wakoni twamu a obehye na henche awo Jerusalem krofufuro no sa ohwe nipa asori a ye kase tia mama party na me ko presenter bi oni din bi asa because me kwara me nse dem nim so a presenter on tiasie sa Amankrado kasama mama part na me hwa branti nanim na okasa we heard the flow of his tongue which was naturally or like a lot na so be nipa bia nipa ka me first one mimwa no obu a na obepe hype cause level awrade nyagopon de aduro no ye no ye ho ma colloquial presenters bisa omo ye colloquial presenters why adwuma na che edin onya bi enti wate se otan mama part wate se mama part ho abasem odi ni jimi ba abeshem abepentokwa agila nim guasia last hour oh give it a try more obagie nim guasia ebe fa ne se rapture o tan ni pa wa hu na obi a wo dwene kwachiri a
Jene otan ne ho ye. Etunia bade na Agradaa. Sem kwasi atan ya maame Ng3g3 ene Naana Brown ene ne nkrofo eka ho. Ade maame na tum no. Unia mpa ne maame no a. Nti ka ba twen sei. Sa di pa nyina ye nipa ma toto de ene na di o. Na nana me ba kire maame Ng3g3 otan a wode tan mama party no ene na mba ba kire wase. So no boda Roma ayi skagari me boana. Wa yanya mama bra mama party. Bra na mama party ye komfo. Osra mama party ade bi. Mama ne said da me fama wo. Ene kreti wo mtoko ni nyina. I talk with evidence. I will prove it to you. But that time ni pani amaso. Yan sori keke. Ana yabeka se yanya jimi fo se nkwasiafo no. A mo sori no mo kasa na so mo kasa trasa. Asofo asehye bo wa sori dem. Ya gisika fa kwankere efo amfo usika hye. Be wi ase. Si ado to tankuru amu a bibie ni ho abaye befa. Agese nyame ye den ekasa. Yesi abo se maame na fa nyame a ye be make sure say obeso urade nyankopon ani no boni mu o papa mu o ye nyini manne ye nyini machina. Yetimi gina simpie so ye eye dede ma political party ebo mo hyeyen ewo mo platform so ne nyina no mbo mo di so dabi entro kase ya ba na chen say oman ni nyina wa be gina oman ni nyina anim ahye over 10 million population wa so mo bo say ebia munya say ma me nsuma say ya mamo e chen sofo nkom hye ya te presidential candidate bi atumda dabi enso kira me Ghana presidential candidate ya ope president edi a wo share bo ne bo se nyina otimi di so 70% ko otimi fofele never. But ene you say a church, you say a church or a software into a share or say 3 billion nko se ebi se no obeche obi a 3 billion no said yo I don't even know. I don't know. And I chena boso. Yes, wa show sika. Ghana, yes, wa show sika o. Nti eno so akwa ye nsem bebre. Me no mienu ye nim mra no. Nti se emra no se na ya. Aya tawpa na ye pa mra no. Anya ne ono ne ku social media na wantimi no wanko na. Wotete kire pia ne ma no. Anya ono na so odwene ne ho. Dwene aban ne ho. Konseno enipa na timi no wanko social media afa different trend sa trend na afa no ono ni ntokwa bia wono ebi obete kuntu na se gine na chi ape wuwo ape wahwe ase ape anim gu ase forget about ne wobeka ntokwa social media want man stand on a wotete kire se ebi emra ne uni no forget no na be submissive to the law. Patoti me nti sabra ye bra ye ntimi ne mra entwe ye tamfo na dia kro ye sefo na dia kro urade nyankopon o ye kase dodo mama party nkwaso twa obi akasa de nsasi ni bo se ahadum se no gina yawo presby yawo roman yawo anglican o enyina som one god o obia ne asori a wo pe obi sofo nya but oko kan sofo asem a ono obewu obi sofo na Agradaa ya 10 200 times but oko kan asem a ono obewu na Agradaa de na ba TV eba Facebook da bia manya bi hwe o onya bi dia nhwe da. Yes. Unya ebidie enhweda. But they will blame Mama Party. That is how it is.
nyame ne hene awrade Nyankopɔn ka no waka sabre bra ma wani nye emroso na koso bompaye na hunu se onipa bi a ope wanim guase enne no Awrade Nyankopɔn se oma okwatenten se de ba obetima tena se ache na ba hunu se nipa kro no na wieye ene na omre wo so ene na ye wodia bi o cha betima san ye wodia but so long as ultimate kwati owuo no o ya dey very careful no obi ammo madua ama wo ma ani areho obi ankese wo ma ama wo ma ani areho ene sa wotena se na se o hwe maame ngege lifestyle o hwe abaya na braba dachi ne ma wasembo ne po o check na Naana Brown how o si ya ne ho na dachi ne ma wasembo ne po maame ngege tebe bibi achi o ana odi jimi etum futuro boni egu MPP for party but by the time on realize na ne ma too late. I will prove them with evidence today. Just stay tuned. And now, the idea make us a cheche no na kuma to yem no. Sana na branch mi tenase. Say, Nana no dan kwa Akufo-Addo na achi na mama part. Enti o jubilate na ni achi. Na branch mi tenase. Aka say, mama part call says no. Ne ho aye fedodo. Wachi pons. Why say into person no ade na ni ko hu say odases. Na wa tie di say ya de mama na tum. Wo keka ne nsem bebre. Wa hu energy na Naana Brown de kasa no. Sister comfort boama na min shirawo. Na min shirawo. Say wa ufiri upim ko ene bra ye gina babia ye gina no. Ye gina okono. Ene nti ne me pese me how my strict mu na video na bonani kakra but I don't know we na bonani kakra but ma say amanfo true stars fantastic bonani kakra but no say report to course nti na ya na me kire me say montro more stars na nkipu video ni mame Naana Brown wotena se na Agradaa me destiny helper man hia na nkamawu na Agradaa de wonne boa me wonne emi sei na busa won se ede be na asie a girl na se sapre kope enu nti na me ka kire wo se hwawo life ye nipa bi na wo boa na brabo mu no hwani ye wo yo dati tamfo kase o dati tamfo kase ni nipa no enne o boa na brabo mu no ti se na wo boa wo brabo mu a ya no I very careful dia oya o medase medase anyado manhia wanka obidum bie nyame nhira wo nyame bo maame sa nipa na wo ye sa de ne kire wo ne no fa sha otrim se wo ye wo dache tamfo kase hwebra bi atwam Naana Brown hwebra bi atwam o na mo tira mame ya botre abira bi atwam Naana Brown na fa compare ne eniama a woye ni social media pen na Agradaa downfall. Ask yourself many questions. Sa debe ni see first Agradaa ya meme mama me sister penini Agradaa but she see eduwa my incoming prophetess wo ba won fefo wo ba papa bia ne kala wo kura na bibi show wo ba papa bia ne nasete so when anim ne nasete ko nya mfanye when ko ne nasete afese when wo ba papa bi baba tu ejimifo abi enya hakwa mpese video ni dukura on fa nchem kakra why Naana Brown ni o ebire bi atwam mami enti video we say mani to me frame na ye mompai mo na boss yes on your comfort ba mo na mo sie
Mona mos yes or a conform and a bob pap my young nipa and a moja was Mona mos see Mema wa me we mama me no ne mpa go ye ni ma na na ya mpa ye ho ye sei na oka me na hu ati ma me ni mu esu ati ma me ni mu nipa ma me ni ye me na nkonta mo pa mo kan ya mo be kan mo nya nya me ma me ni mi fi na chi da I'm telling me na make video with the ho empepa the remand paper and our football Timunya kwa somebody to many mammy obi ni me mammy o me both me tete e on tete me ni mammy Agradaa antem e na mo enti mo na mo ople what it all can be busa won se e ba ne sen e de be ne siye ene Naana Brown o san tonwom foforo e de mama part tie do enwom foforo san I say ti asem no Ghana for nya jimi fo wa want to once nobody should me say me na me say na ku fado adamo da ateme me say na ku fado de ne sa sha se sama adamo yen chemo cheme Agradaa na wo won ya che the first na mama ka say TV Yes. TV license Aye. and ya che and ya ja when they are fraud na Yes. sisi ano we are singing na do shebi Naana Brown ma order I order from above and the police form fear and I got Agradaa and until asem any small case as you may think and until ya chino ya chino bisa ho say sampo atwa ya omu twen ene nsam a omu kan a omu de Nana ado danko akufu ado din ba be shem no why utie kasana utimu say omu wo mo ntokwa de dawo but omu shedade Nana ado danko akufu ado din ashem ono mo shedade ba omi adi ba be wura ayi dampa de din be wura mi se de be ya asem de be hu yentro more pressure ento omo so yenya pressure more ento police force so yanke kan sem e be implicate maame no abroche se komedi social media tia abroche se komo follow social media anke nipa anke gu prison no ko social media obi atanwa obi tanwa obetima bibia ope anya social media he ya na tia Peter Paradise be yesi mawu ana wanya bia hwe e call viral the whole Ghana microbe for frame o pick phone na oh awurade me da ase ye ma boy bi ye wa yesi wawu o se wanya accident ewu we na be fra oh awurade me da ase kwa me wa nie Amankrado obi ye wa yesi wawu o Facebook that day adia na ese mitimi ye se na ka o se ka me du mi phone be ye kwa ka me nu mi phone ba utumu phone no bi frɛ no wanyanwa obetima nya komayare odisem kwase asem no but oje anod oje heavy blow na onema di ne nkomo secret abraboboni amre bi atwam na obo na wakeka kire me enti eba critical anam se wo me expose you big time call me monitor na say ade ne business ya on ase wo setting crofo no a o se nyuma no otachire din no odi nkwase asem still no nya ikro no ena me so ene wagya ikro no nketinketi enkwase akro no wagya oba ma yese mawu bitwa video Amankrado awu ana ode ka bi to nchen se accident na menyan ni na that day America kromu akra course wa menyan no nenye isi o say obi baya wade a ya but the moment ya enipa no ono so be gine ni so no kwase be gina nche o se wonye Ghana fo no ya nyina ya ha ne ko ye o ya hu ne si ye o ya ha de ko ye o
Yahudi asi yo. Yahudi akọ yo. Ghana eya menu mienu nyina dia. Ade na nipa bi ani gyebro so e wo Ghana. Etimi de mra so mo sebe ye de omo pa bia. Emra ntimi nyomo hwe. But emra no obi ni kamafo a na ye de mra ehunahuna no. Naana Brown no obra bi atwam. Obama me ni din kasa hoho no. Kaniema. Ene mama na toka amane da obra na mama ne ye konfo no. Ocha ne ka. Na obo ni din hoho no. Obo de emasika gari. Wo ye de bi esafata. Ema mama part. Ene mama part ya hwefom ene de. Oni se ahwease na danie ene sore. De oda fom onsura ahwease o. Wa ugina ho no. Na ade me de. Ene se Ghana that's a boa sabe emra no enye se ya de mra ba dwure na obi abro so saa o. Emra ya adwuma Ghana. Gaji timitina konyam obi otimi hwe obi asem nipa ni di for clean. Nipa ne kasa ba ko mienu miensa ewiase onipa bia hia chance. Etine ewiase nyankopon ene judge. Ewiase ye nyankopon ene judge. Wiase nyankopon ene judge. Obi jina sorry dem o. Obi jina sorry dem. O chesi kama na sorry ma. Ebi apon asori o me bi lore fe jiko wenyi nko. Enu mpo no asama ba ho. Na wa wakotwitu, wa wakoma obi direction. So nko obi fie ama ya pinten si fie ho. Wo wani age. Ade ba ho to so na wa sabe obi wa wakokum nipa. Wo nipa wa wakokum nipa wo. Obi akwakowie obi afuo mu anka. Ya chese nipa kro wo akokum nipa na ya nya nko wasem so no wo wani age so obi akwakowie anka ya che no ede ba ne koso. This is a time kamo dwene kwa kiri na na bana wo dwene kwa kiri a. This is a time ese wo tenase na wo sese wa brabo na wo sufre wa wura di nyankopon. Rosemary Kofo nyame nhyirawo Vida Papo nyame nhyirawo. This is a time where you Naana Brown what tenase na usufre wo nyankopon. Maame ngege this is a time where you say what tenase na wo se wo ready nyankopon bon fache. What the fear swasnega nudity eba share life on social media. Enya ne wo ngege busa se oya wo de en mo ti social media enkwase atan ya hwe maame ngege bra bi atwam what chira we boto binye ti Agradaa aka chira wo se sika gale wudi na etu awonye wo problem sunsumu problem be se fakọ so tuo uti we wo sunsumu problems what the tabia na why wunya one pound na dia to credit pe na what chira we boto binye ti Agradaa aka chira wo se sika gale wudi na etu awonye wo problem sunsumu problem be se fakọ so tuo uti we wo sunsumu problems what the tabia na why wunya one pound na dia to credit pe na okay etibusa wo say ede ba ade na maame ngegen ene de be ne siye san hwe na ha biwe pese o tene ma bi ase tobo ya na etoda se obi chimia na odwani ahwe ne kakra se odi ejimi kakra na abra no wahome kadie breakable nana bra na Agradaa ball gold breakable nana
Nana Agradaa bo gold ana otro ni di Agradaa guso ana ode man no ode tu ni kom bra na Nana Agradaa konfo no obo gold tu ni kom enti okama me na semo a na okana with a passion ani gie just what is a feeling wom kade the unbreakable Nana Agradaa share unye ni batua na samafuo bi de kom ni ani bre atna ho akeka kwasi asem obo fada bia fa hwe arrow red na ekoba no locket no Agradaa na atwere guso no setam na oye campaign ema sika gari setam na mama ngege ace campaign ema sika gari na pasa otini ema bi yase wa ohwe so mama yare ana wonu bi yare na obi kire konfo bi a wa ben se konfo we sei osa yare pa fa mama me ko ne ho beto no na so de ne ko na okono obi ba be daase e wo konfo kro na akọ ne ho no ede ba ne na se da ni nua bi yare ye konfo na asare yare to oba be daase anche enipa ne sesa so sa obi e ba ode na se da na eba na se wo o ma me ho antono a ya ba konfo no so bo dabi okonfo a wa bin okrom obetima ye nipa bebre adwuma ma o mama na sosidi e bia wo nko a enipa bi na miensa e kwa kwaji sikaduro ba ko pede na betima yi mienu die nya yi omti anya yi ombebodam e chese konfo no wa bin ana o me wa bin obia ni niti e obosom so obi betima koboso me ko twi ko brema nyina so opade ne nsanka but obi kon na the same konfo no okoya anaba adai obi anim se wi yase odum wi abebodam but ebi hye omomodam obi num wi a no akobodam eno chese wi bodam na temi se na mekani yewu obi se wi onum abebodam but obi asiwi from the nkwana abrem odi anyini omodam but obi kwose one rope wa bodam and wa tentumagu wi kro no a mama yes kagari adwuma no were for so many years but police for ba mu bia na enipa turn out efa entro ne akekira mom se omokokanto mama ne so eti se skagari hu sika ana onya ya ode ya na dwapade bebrebe ya ade nipa na obu wo no omo ya omawu ana ana omo de ya omo court ade na omo de omo social media onipa kase wo be se udin a agere bi ada nitirim agere ba nitirim a one bodamfo no difference de baba na gemu bia na okato so yes yare ne call court ne ade a chen a ade san de appear court oni lawyer or request for the lawyer san ya chen no ya chen ya say a pass judgment on san come 10 days ana me di kan say emra ne de me ni hobby nti ya na emra na se me pese metima de maka ni deep ye jaima emra mpanifo no say ye besrom na e bia Monday dua temper mercy with justice. Now 10 days no dear. One fan lawyer nyinam ya ntoto na no na kokko ginam. Ni e besre say lawyers omu dima no no. Omba makwan na lawyers ni be ginam bi. Na asomdwe be den ebeba. Ma ya maame ni benya ne fa hundie kakra kwa kohwe ne ma. Toda ya na me pese me ma wote niema bi asese etoda onso hebrem no susudi awreho hye wo dene na ma onso he ne ma wunyansam mo eboa ma hunu nipa atwa ho ahia papa ana bone
Yes. On so ebrem no eboa ama hu nipa atwa ho ahia papa ene bone. Oda so da say ebra bi bedu ama maame ngege ano obona na Agradaa abaso anopa wi anwumre epega ne soro oda so da say ebra bi ba bedu ama maame ngege kaseti ama mapart break up the unbreakable Nana Agradaa share unye ni ba toa ya samafo bi de kom ni ani bre atna wa kan kwase asem obo fa da bia fa. Thank you. Mama ngege no onya Agradaa gold no chene dani kom no ana ofele pra no si nani ana de tu ni kom no de Agradaa chene kire ana otwa na de tu ni page satam na maame ne ye na chenkwa ene sa di pai hwe di pai twa maame Agradaa ho ahia ene omope maame ne down for 99.999% wabo mu nyina. Yes. Mama Pat enipa ene enamo so a omope maame ne nim guase 99.99 name them wa help mu nyina. Eni tira me di kan ka kire say enipa a oboa ne no fasha utimi say wo ye wo da chetamfo kase de na oboa no fasha utimi say wo da chetamfo kase no ene say nipa no whether you like it or not ko nya nipa nyina. Look at the likes of Manasseh na organa na komodini say aboa kana man a woni wura Mama Party ahye sa okwabro chi okwaje ne ho take it twice el crossano e kom Naana Brown na maame ne hwe no ehwe ni kunu tadua ne mo di se ne ba chane ka nyina lasa o ye ni amoho na maame ne kwaje ne ka. You get my point. And the microphone almost sink Mama Party. But Gamene Hene Naana Brown onya judge o. Naana Brown onya police CID director. Naana Brown onya dampare. Maame ngege onya na nado danko akufuado. Onya judge. Enipa bi omotaya kire Ghana nyomodia. Ano akase me na kokon social media wa hwehwe mani so left and right enti a police for mo abe David yenyensa ya nipa ba kwa na ho nwanwa saa jimi sofo no kwase asofo na oti UK no Apostle Ng3g3 Judas kwase ato Ng3g3 dini yiri wie san ka kire nipa sa na yira se bon jimi saa no o hwana woni aboa no difference yanya ne papa mwere mu adie bi sa ene okaseti Mama Party what social media oboa obeboa Manasseh ya no ahwe na ya akomia ne kunu misalosin okwan Manasseh do mo fa so omonye obi omani eden a ka obegu omani mu ase poto wo wi ase ano her life yi ana etoda enyo so ye bema too much ko wi ase nyodia yeah etoda menyo hu bebre se we ye bema too much e wi ase enyodia ti anu ada ho so ene na yodia o otene na yodia o ene Sahadie me cheche oniema bi amwachi ase maame ngege na no okanfo Mama Party no sanhwe that same face no sanhwe da hanso adie na wuti we achia mi amedi wachia mi bia wo konfu fie bia mu na wuti we achia mi amedi wachia mi bia wo konfu fie bia mu nyina adi wasi ba tense Agradaa ba tense
Agradaa back tense. Nintokwa ya Okwin. Okwa Obi. Obetima kekan kwasi asem opebi ya because Obi jine na chi se oni Agradaa atem. Wanya hotoso. Sha Nana Agradaa wa brewo. Enipa bi adi nani ye. Oyo Obi a ohun. Obi wa Obi tibi kasa biche na hye no anu maduro no akunu ho. Na ohwe Nana Agradaa yi enipa edi na tem nyina enipa na omo chop money bire bi atwam. Yes. Adia mama me ngege. Odi Nana Agradaa atem edi Nana Agradaa atem no. Ona Nana Agradaa ntokwa ne hyase no. Mama ne man won isi onyai. Onyai. Oto aso koso yesa. Oso onye de onyai ne no wajai china. Na ne kasa ne nyam. Na mama ngege. Wone Nana Agradaa wo secret bia. Apart from me no, na obi anim say secret no. Ti oshe Nana Agradaa bufuo mani du mpompon so bi. E ma Nana Agradaa de say secret ni beto abonten. Engege say Nana Agradaa nye sika gari ma no. Ana ma me ka kire ne say engege odi e menyama. Na adia na engege e pefiri Nana Agradaa ho no. Na eye more than skagari niema Nana Agradaa ye bra no wa confirm. Na ngege peso ode ne ba. O se ne ba mpokura nana mede ne baba mede ne betwa so. Enti ntokwa ne kwa adi mu no. Nana Agradaa de sa asem ni ba betwa ne mpoa ehye ma ngege pa. Ana sade Nana Agradaa ka asem no. Na engege ntimi nye ho achi. O ntimi nya hwe. Enti ngege ba life eba reply Nana Agradaa. Ti asema okan wa hadum sei. Engege na mteme ho. Sema wo ma 50 na msiki wo mu nyina ba di sikadura. Sika wuku me mani ye maami ana. Dabi. Agradaa ada sama confront oda. Say me dia wuni ya de mi pesi kapa na mi pebi so asan ya adwuma nkasa. Ba ta wo ye ba ke ba san so brand na. Aye nu tina me wara. Engege mi na me de me ho. Engege mi na me de me ho. Sema wo ma 50 na msiki wo mu nyina ba di sikadura. Sika wuku me mani ye maami ana. Agradaa ada sama Utia say engege na confirm you. Say ayampa one maame ne nkomo bi ye de ekoso. Me ma no uku ne ye maame ana. Me ana me de me ma ana sema wo ma 50 na se me do mu bagi skadura. Me ma no ukum ne ye maame ana. Maame ne ka se onkum nipa e ona so ye. Enti maame ngege sika gari a o ye se Nana Agradaa anyama no amaso. Ene kwotene niema. Ema Nana Agradaa de saade ne betwa ne mpoa. Ese maame ngege ne se maame ndi sasem na babonten sasem no. Maame ngege ntima challenge maame ne bepem ne. Yes. Engege wa ntima challenge maame no. Maame ne babonten beka se wo ka se odo ba eba minkum ba na mefanye sika gari ma wa manye. Enti no ani abere. Maame ngege babonten no. Wa ntima nkasem papa bi amfa Nana Agradaa asem no babekan ne ho. Na sem obekan ye nie. engege mi na mteme ho. Sema wo ma 50 na msiki wo mu nyina ba di sikadura. Sika wuku me mani ye maami ana. Agradaa Sika no uku me mane ye maame ana. Meaning ase communication koso a nanke ebi a sika duro na open no onyi ni baba akomfiri ho nanka onfa ye dai ni sika ne mra ana maame ne se onkum nipa e wona so ye. Aba pem no maame ngege ntimi nyi sasem na no da. Cause oyi ano a that day na ngege ni se mi gina line so. Yeah. Later Nana Agradaa ma ni hu. Omontokwa ne kokoso no ntino. Oba abonten no ana oya say oba ba damage control bet na ni trimo no onim say sen komo na den akoso.
ni damage control no amfa nti nipa bi na Agradaa kunkun nipa ona so ye what is maame ngege sa asem no wontimi nka bio ate de obi aba beka say ase wakum ni basha na sore dance onim se maame ni onkum nipa ona so ye why a living witness ngege oni na Agradaa ntokwa no efri ni efre yes maame ni born bullshit say onkum nipa na so ye listen to her again ngege na mgeme ho sama wo ba 50 na msiki wo bu nyina ba di sikadura sika wuku me mane ya maame ana Agradaa ada sama confront order say me dia wuni ya de mi pesi kapa na mi pebi so san ya adwuma nkasa wate wajiatum onu ana kasa ojo obi na kasa se na no wo se sema confront order se wuni ya de mi pesi kapa na mi pebi dia ya madwuma oni be ma na ti o wawari akokora ni di ni free okopesi kaduro opani bakwa akokum no akopesi kaduro Agradaa se da o ma ne kwan onkum ni pa ona so ye me say maame ngege tima ye bold maame ngege watimi aye bold agina bontia beka say asem na Agradaa kan ne nya no kure maame ne se maame min kum ni pa maso ye yenkum ni pa e o maso ye entu omunya ntokwa na odi maame na tem di na tem no na maame ni muwa no eda maame ni bua no ana odi be hwi man say panyan sa wani abri nyina usimi nkumba anya sika gari man ana ma mfiu enti so hwa maame ngege ni mama part ntokwa no engege kuntokwa ne tisani ase obi abani kuna kokora ne ho ase young girl bi a owoto unze gege no nito oni anantuo oni sere enti ase oba bi owa nantuo ewoto ewo sere eye tenten gram ne ho akono abani kunu ho oba no nya no bedwidwa no enti so was steady a Nana Agradaa nsheda mama mi ngege attention papa bi ada o man attention kitwa bi fi woko wan sheda mu ano the reason why mama ngege time Nana Agradaa to the core our time Nana Agradaa yie broso no ase anyina enie wo kwa kopesi kaduro e wana Nana Agradaa ho wode ne ba na ekro Nana Agradaa se onkum nipa ona so ye enti nyado be den obetima ye saade na ma no okontomponi no se me dance ni waburuchire ana da ho no ngege na anumu asem enie tienie ngege na mgeme ho sama wo ba 50 na msiki wo bu nyina ba di sikadura sika wuku me mane ya maame ana Agradaa ada sama confront order say me dia wuni ya de mi pesi kapa na mi pebi so san ya adwuma nkasa na ta wo ya ba ke ba san so brand ya ene nu tina no ha engege mi na mgeme ho engege mi na mgeme ho sama wo ba 50 na msiki wo bu nyina ba di sikadura sika wuku me mane ya maame ana Agradaa ada sama confront order tiaye say me dia wuni ya de mi pesi kapa na mi pebi so san ya adwuma nkasa na ta wo ya ba ke ba san so brand ya sa wo ya nipa na o tiwi ase na se o peska pa enfa ni peska tell me wo ya nipa na se wo wi ase na se wo se o peska pa e broso a enfa ni peska aya dwuma ahobeye ana be ko bank akopa bosia adwuma abeye ana be ko bank akopa bosia maame ngege nkoma wona Nana Agradaa akodi a maame ne slapo no se maame min koni pa maso eyo efiri ho ana maame na nshada maame ngege face papa bia enti adia ne hye maame ngege ko na ho ankasa enti se wote se ni buafu wagiga odi Nana Agradaa atema wo ne hahina poto no ho a e ma ne nya wo ya
She is talking out of pains. What do you hear on Ekasa? Or Copesikedro, or the Nebek Copesikedro, Nana Agradaa say Onyamano. Or say, Ade Ukumi Bade Yamamiana. Meaning, she made an attempt, and the woman rejected her attempt. Ade Ukuni Yamamiana. I say, Obia Katro say, let's take for instance, Nana Kosia Akosia. Say, Ebia, Nana Ua say Openo. Wasenepe, wampene, tio wasenepe, wampene. Na omanyan tokwa. Na Nana Kosia say, Ohumba saye, enti na abese me pemampre no ho kankan, ba bema fun, unyo obia. Na Nana Ua akachire, Nana Akosia say, me se opre ana, meaning okopero. Nana Kosia nkantro, eyampa Nana Ua kokopero. Afia de pa. Ani, yamfa se afia de pa ne chasinsia. Chasinsia kwa kwase afia de pa pe. Afia de pa ampene. Ana omanyan tokwa. Ana afia de pa se enti na bepe me ma ampene no. Oho anya kono. Na chasinsia ka kire ne se. Maame na me bepe wo so wa ampene. Enti me ho anya kono enti no ampene. Se me bepe wa ampene. Enti ade na wudi matem. Aya na chasinsia konko pa afia de pa da. Koka se enti na be se me pe no. Wa ampene ko be ka se chieka ya puto. Me pe oba wo. Wo yo ba. Me pe oba wo yo ba. Dabi me pe. Me pe wo nyo ba me pe wo da. Meaning we are confident. So on say ni pedant so o twa ntoato no so say. Wa ba be se ni pa obejiga. Ono so be kan the opposite way. Wo se me pe mama me pe. Enti meka memo ati asese ma me se o pe krada. But mama ngege die. Esan say wakwa Nana Agradaa ho ma Nana Agradaa pamo no. Se onkum nipa ona hwe. Oba no betima nyini. O hwe oba no yi a obetima nyini aba be hwe won soso. Ama daati bi o ho kire wa oba na boa wo. What you say? Enti ade a se wo ye den. O ye ne se maame ngege sori a wo kasa. Obo ni tirimo kansem to mama party so. Ana wakumba yesi wakumba kwakose asori dance na ade asori. Sansem na okani nyina no. Eye yia no de kagu maame ne so. Because okopesi kaduro maame na mfi no. Na numu nsem a ono agitum. Sa ampa wode maame ne di sikaduro ho nkomo. A wo ye se kwade ne bakra abeba. Ko sika no opene nye sika gari sika wo na opesika moja sika opesika boto tie maame ngege na numu asem we nya se me kami bi ato no so tie na numu nsem tie we mu nyina otahunu mo de time mama part siafo nipa ne boa mu wi anatom ni jimi kasa ne nkwase akeka ko ne wo pe no wa nya ma ho tie ngege bi na mde me ho se ma wo ma 50 na me se wo mu nyina ba di sikadura sika ukum me mane ye maami ana tieni yo sika no ukum me mane ye maami ana meaning she was ready to sacrifice the child. And Agradaa no reject ye. Sika no ukum me mane ye maami ana. Tietwi na okano. Tietwi na okano. Ndege twasu ye. Ngege na mde me ho. Sama wo ma 50 na me se wo mu nyina ba di sikadura. Sika ukum me mane ye maami ana. Agradaa ada sama confront oda. Se media wunia de mi pe. Ada sama confront oda. Makacha oda se wunia de mi pesika. Tienie. Confront oda. Se media Agradaa ada sama confront oda. Se media wunia de mi pesika pa na mi pe bi so asan ye tuma nkasa. Ba ta wo ye ba ke ba san so bra mi. Aye nu tina me wa. Engege mi na me de me ho. Engege mi na me de me ho. Se ma wo ba 50 na me se wo mu nyina ba di sikadura. Sika ukum me mane ye maami ana. Agradaa ada sama confront oda. Se me dia wunia de mi pesika pa na mi pe bi so asan ye tuma nkasa. Ba ta wo ye ba
I'm so brand. Otrofo na oseme dance ni wa bruchiri. Enti se wo tie maame ngege na odi mama party atemo o kansem a she's talking out of pains. Ade bia hye no. Anso how? You're listening to the unpredictable Amankrado. Oh yes, ade we say no. Anso how? Emu ho no mo a. Ana ani blessing ko bi bowura no. 2020 election no. Ani blessing ko bi san bowura no. Eno so ade ntokwa kese ba yemi ensantem. Ko that time so for osu ben passe nkom kakraka wase nkom ma na ado dan kwa kufuado. Yani abawe ne namu. Ehu ya ne se maame ngege watiesi NDC obi a yane nenam adan a opesko papa ne ho papa na ama no na wahusa papa ne de afia so asnega akotena ni birthday party ase no wahusa afia so asnega ye campaign ma MPP wa campaign MPP for Friday man iska bia am say hey ene Amankrado ye de akasa gupa o deda ya ma MPP nyene aboa papon me dance ni MPP from penifobia wa broche ene Ghana o me ya dance for yenya kaprenida maame ngege say afia so asnega enye campaign ma MPP wo bra onyeska nti on tiase na ntiase tena obefiri sofo osu bempachi ene Daniel kasakasa ana na Agradaa say maame ngege sika bia sofo osu bempa esese ode ma no sesema me na mintua tieni yo me usa mami ene enipa bi ye ni se ya na eme ya nana peduanu he awrade nyankopon wate obaba fie enipa nim wakoma da oyam enipa nim papa bi a waye ne kokoam a MP abonten asabi ambeka bi am wo ho evidence e wa ha sama meka he me ho awosen sama na meka no he me ho awosen very sad. Ana na Agradaa say maame ngege sadia wo bada wuru say sofo osu bempa ena bo afia so asnega pa so nkwa campaign ma NDC MPP entesa e bi afia na na firi ni pem ana wo campaign ama MPP entiamfa so bo e mo sofo osu bempa e Daniel kasa dade no Daniel kasa we kan enti ade ne si sofo osu bempa but me de man so still because we have a campaign MPP ana nyankopon ya adom na na Agradaa ka kire ngege se onyi abufuo bi a owo e osofo osu bempa ho na onka eka a obebo no a obetua ma no na onko san na chi every sofo osu bempa chi because papa na hyenkom ama MPP party no enti se wo ngege wo so hye wo so ne nenam da bia wo koma no sa wo so hye ese wo kwa campaign ma MPP a na ase wanku papa na nimu ase enti sai na abaji metua sai na ngege dikan kwa kodi ano mpokura wie dita ha eya me ya se ya de da ma MPP na MPP fo empani fo bi ehu na nei ode yankasa bebre empanifo ye buba o mte benase ti yankasa nkwachiri bebre ti mama ne ngegede kan ya wanfi sai no akwaji ni sikama woni woman bi big time woman bi a woye actress na ase wona APR a o feche nkofo man dis mom ye campaign obu ne ho pa temi pese me boni din o respect ne ho ana atia ba ko a me tan ene se obi jimi nti na oni otimifo bi anya asem na obi otini ba bi na odwene ne ho no ode ba fofore no ntiaja engege ma na ho so no kwaji ni sika sai no wa diske na wi tini na Agradaa ke kan nyina nanam na so achi yada sore ya maame ngege no woni yada sore ya maame ngege ana oye campaign kiti hey sai na ni party
Afedie Ngege na abai onie. Adia 2020 abai mahama fa 2020 abai mahama fa. Afiare panya misrawo. What true stars? 2020 abai mahama fa. Abatu ye penny French and now Swatias. What ya wadi kaka cho tieni Sata mwese nyina no na wagye sika wi onipa ba bia ope ana beto abako ona de ne ho oso beto na abako anu se obi emunifo bebesa me chairman de akwakofa hatred angege ntija ya ene Naana Agradaa akokodi sofo osu bempachi ene ono ye de na to otan mu no me kire wase anka ngege no ejimi no Naana Agradaa akokodi na chi a kamenyini se anka na kede na to tankurom egu na nimu ase social media meba ese me kire oni ma bie ni so wiase de utumira na wankire si a obi gina nkyɛn a obaga sɛ woboa wankire mu yi maame Ngege yi ɛsɛ on TV da on prenne empne kyena obeye de obeye bia sɛ sɔfo osu bempa akɔpɛ no on na sie o sɛ sɔfo osu bempa ana akɔ han afia so asenega aba sɛ wonye campaign man NPP ono ye campaign man NPP nyene onya ahwe ni da ani akɔfa fia so asenega nti obey campaign ama na hye sɔfo osu bempa ti 2020 no na oda me platform no so na me ka ade a maame Ngege ye no me platform so a me na man ka ho asem ankyere obia Amankrado mi tumira mi kiresi ti me kama semwa ya na me mpese me ka semwa Agradaa bobra time maame ne mo papa no ya na me mpese me ka semwa mini evidence what you say so mo Ghana for mo hypocrite amumu bi amamu bi abonte be kre Agradaa bobra time maame ne mo ye ntum futuro nwo bia ni ye ka no kre akere wo yopo no kre so ye ka tro so ye ka no kre trodo na akere wo enti saaba ye ne one na mase a moya yimani nti no na wasɛ mo party no ode Naana Agradaa ho hi Naana Agradaa ntokwa okokon ye 2020 se obegu papa na nimu ase won se maame no on politics de o fa na onyidim be se tam na sofo osu be mpa ne ne papa pa ne ofa enti se maame Ngege begu na nimu ase ko papa na hyebo wa hye nkom se NPP be win election ana wo Ngege nsu papa yudi na chi na o ba bontia be ka se election no ne bona wa hye ne enkosi aga mahama na efa me Ngege kasa ya Ngege dia wo ya idie ugu papa na nimu ase ntika so na Amankrado ene Naana Agradaa kayampe ba bi ntina din na kayanwene ho ene Naana Agradaa na oni ewu yana ene yedi ato tankuru mu no a ye twe abo so no sama me Ngege bronsam busue ni bai a ye kodi na chi ensem bebiri ana sebe abetoyin sa ha video sa wo gba dahuro na wo tun wuti so betu bia esika eba se etumira e kire wusie ene ma twe video yi pa na pesa wo te niema bi ase be kira won sem na se maako cause etumira na ya kire wusie maame Ngege no oye busue ni ba ya me pesa wo da ho so
ɛwɔ ne ho abra ne da nyina enipa bebre nya hu ni papa ye de ye hu no sa 2020 no o se oya de be hye sofo osu be papa adu ba ti be frem sa tabna no okam ahye no oh senior Ng3g3 nkasa me se oh me ne be kasa obedai senior Ng3g3 nkasa unse papa hyenkom sana na do beba power ena enipa na no open anim guase no na kwai wan de no papa ni yie de no eyie ye no o pepa na anim guase ato nchen no eno papa ne ne ti ado anwoma so o de me si biase nipa a wo boa ne fa hye wutrim se wone ne wo da chetamfo kese bedi ma Ng3g3 ka fa kwadi aboa kraman echi udi bedi Ng3g3 fa di kraman echi bawe a woni nkaye woya ne papa ne o chena wo san pe foforo instant hwenso nani chena se ke kansam ana fia swasnega sa oti abroche na se asia untimi fa ansa nya dwuma Naana Agradaa na ona benya osunu tum akakaduro aboa Ng3g3 fa ansa kopadwuma he Naana Agradaa wonya osunu tum adwum akakaduro aboa tan enemy expose all colors ene oti social media na why stomach blogger no I am new to social media and why stomach blogger na to social media na ato ni Jimmy 24/7 no me chagu Adi MPP da ya chagu ma and so omuna no so enya ma no ma wa mo media house and for I'm not going to attack anybody coming in Majuma na moye but mumu bi the media house no sama be kasa mo nya yisi na mo timi declare about the abunya concert no ate munya sar for sayina mo shada bo obi you know mo timi fa yini ma presidential who's a Jimmy more presidential mo answer the media house no who munya atwom media house no who say the musuba city o Ghana media house mo expose mo ho ankasa Ghana media house mo expose mo ho ankasa multimate the parliamentary resource ultimate the biba multimate the parliamentary resource what you say say ya na ye bia na opekwan bi obefa so a obegu oya de be hye sofo osu bempa ye pa ono asan ni mama ngege ni onie eti se wonam social media na hu sa bawe we say ya run for your life or a devil wait or a devil mu devil dina so we MPP takun na se u heti Naana Agradaa emwa maame no wa pepa anim guasie bia epia bonte bre bia atwamu a na nka nyama party no because of this girl wey oya bronsam papa na mesra NDC for mpanifo say wey onya true supporter wo ayesika no de babedi mo achi wonya papa party bia oba na je say oba bedi mo achi monya very careful ordinary fu anenam let me see if say commitment prove more fallacy
emu nyina nam Ghana etum futuro egu amanfo ani engege na me hwehwe ma yimi na me nya voice bi na me de sa voice na ete every pam me de be slash wani so o te social media ana ato ni sikani bere anopa wia ni anwumere ba ni sikani bere ayo ma me ngege wa hu ni sikani bere ayewo ene empire oboye ensusu yeboni ya osusu di fa mama party ho emu bia ni ho no matimi ginae ato ni anim guase. You're listening to the unpredictable Amankrado. Tuwa wo hwame a wotie me ade a meka kire wo ne no tie me ye na fa kɔ adwendwemu yi na agitum say ya mame Reverend Dr. Prophetess Patricia Onye bompa ye kekema no na gitum say odaso ye nipa yi de ade bia e wo say yeye a betimi de maame no agina Kristo sumu yi yan fight ni anyama no yan tretene no se Ghana akonfo nyina so magya yakom omo fa nyame a ka migidi ye pa se anka Kristofo ani beje ada na Ghana ye Kristo man na brani da nyina ye se ye petoto na obi aba Kristo sumu na ye de mako ana ani ja ana epampam ni sei Aden ana obi aba nyamesum Aden obi aba nyamesum na ye bompa ye se ya Kristofo man ya bompa ye se bredi da nyina no a Kristo ni bia ya pese ya jiakra dodo na Kristo ni aba ni adija ana epam no Ghana Christian Council. My humble question, ada de binti asesa Amankrado kasama mama party ada na onti asese BJ kasama mama party ada na onti ase se hu ehi Sabato Tina Oboga omo kasama mama party na onti ase Daddy Fred kasama mama party na onti ase be video bi ba be kire tie ni ye hwe video bi am de ba be kire obasere Hadio Naana Brown betrase no odi mama party atemu a o kasasa de sebe na adwene nyadwuma o kasa asa na adwene nyadwuma omo se omo ye sharks omo no ya omo agimi broso omo gimi obi agimi ntake omo basa obi kasa mama party anom de attack ikono so. Look at this stupidity. Agradaa amani ku erikudro mutemi ebuafu pa Agradaa ama erikudro I think the friend is saying kudos on why he's got 1.5 billion I'm on bloggers no and not coming I come your friend is saying guy your friend is saying your customer that is friend come Bloggers February, I get so Naana Brown wa Jimmy o. Se kasa na ne dekeke. E kasa abawe bi adwen wo fom a. She's a kind of as a low-minded personality. Ya bra pani na kwame. O ye nipa bi a on fanan no entotototo ensemu bebre.
onipa bi ti se biscout nana prempe oye nipa bi a ofana no ntutututu nsem mu bebre nti asem bi ba na wo se biscout a che ne camera na se okasa e di ama obi a na se ohunu se asem no adu critical. Daddy Fred the same thing. Nana kwa me kwa de oye obi a onkasa rough asem e ba yi omo hwe de Naana Brown mo ye ni social media no mtu se akofo yen crash niema oma bambi abekasa Daddy Fred anopa no aso camera awia no aso anwere no aso ohun se ade na ekoso no eye otan bi ase ohun se ase eye otan cause de Naana Brown mo ye no etan Nana kwa me hwedin sa o se no da bi afei de ono de ne bebrebe na wo ye no on de obi ama ni ska o so wo ye ni free esen se waje pa renfo ana o de kasa egu obi maame animu ase epa obi maame downfall nti odwene se sa na obi ate obedi Daddy Fred atem Naana Brown ansa na obedi Daddy Fred atem no hwebe ma odo wachi o Daddy Fred ono kasa bia bi o wadwuma mu o aya oka manase na ma yehu se aya oka o enti o di atem a munsusu nkasa na emere ye ni nkaso munsusu nyimi na emere ye ni nkaso God of Israel Allahu Akbar Allahu Akbar Nyame yakase Naana Brown wa wnie unyo bia enti o kasa ya tobus tie break afedie Daddy Fred Nana Prempe biscout Nana Kwame oma kwa jiska edimi ensan ya boye etumfere waningu ada na ya mama nipa hu se mwajimi broso sa waba kan to kwa social media wantimi a police fo abam eno so kwa jiama ho se wona ayeye fe na modi na nado dan kwa kufu adi kwa kwuram papa nso wada Naana Brown suenyansa kakra wate na usuenyansa umu suenyansa kakra Naana Brown usuenyansa umu anya ohwe abaya wasi so osi social media tenye ana ade be your top money dia o kwantwa o hye Daddy Fred beman munyamfo abrantia na tikoti so obi anim well educated personality bi ni ufie chemi nipa o papa na o maami abusuam chemi nipa betimi de na toto Daddy Fred Naana Brown nobody chemi nipa betimi de na toto Nana Kwame ho o abusuam nobody chemi nipa o betimi de na toto beska na prempre ho abusuam nobody o to kwa na wokona no pa wi anwumre ahoma na chinyina so life no obi antua woka o de obi kwam obi a obi ati obi ka sa na me hu se boy no presenter no na me hu se presenter na ode na no betu mu no peso o chese o tan mama part na ni chiri mama part ana me hwe se obegya ne nema wono so waka no so no na gaman obi ade ne momu hia gaman tantan enkwase abra ma abonten mama part na ne dia ba wakwagyina ya te camera si ne so ne fe wo trend we nkwase a trend obi atusu say ne nkwa na nyina obekasa ma NPP it's none of your business obi say ne nkwa na nyina obekasa dia ma NDC that is none of your business enti so obi atusu say mama part no openasem o eni papa obekasa ma no osuomu o awiamu what is your problem
aboa nipa na wokasa man no wosom boche na mama party na pa na akwaje no radio presenter unidin entim pese memo attention pa renfo na akwaje no wo se wo ye bema sanfa bra be wo so na me nche unyansa ketua bi wo social media ne so mama wiase amansa nyina wo se wagimi na wani nte na program director no apamon because you are doing nothing at the radio station. We are the most weakest presenter our studio hall. You can't create anything. There is nothing educative that we are doing over there. Why not trust a radio in Kikamu? Why not trust a radio in Kikamu? Also a radio for 20 years, but you don't pour any mature program behind the mic, the console. Kwasiake kane manyo obi a interview no muntimi nyashe. I can talk for solid 4 hours without phone call, without without any interview, consistent, without repeating myself. I'll pause sense 100% solid 4 hours. Me radio, brother me wagana na me radio. Drive time kwa na me boy yawo. Ma ya fman to weekend ne days ngitengite because na me vibrant. Now me a very strong drive time striker. Station bia because bia me make impact. Chimifo, over come asem. We a small boy in the business. Ti say onimi nyansa next time. Tie me ye. Say onimi nyansa next time. Sa samoba no obi kasa ma obi a. You get no right. Sa obechi obi say kasama we men kasama we. Me show ani na de kasa na Jimmy adware ufiri wo soro kopem wo fom ana mu se wo ye kurase ni na ufiri kurase tu ana wanya opportunity editi console wachi wasi ubo se wo tan na Agradaa enti onti ase se obi defend na onti ase a dikan airport homa oda u program director se ube Jimmy wo social media enti oma strike kakra. Because social media do ba obenya time. Ko we di asiu so a otwen ya na ni ba for di asiu so. Ti se woni nyansa program na we no station ho no. Ye hu nyansa de bi a wo ye o. Ye hu any professional show bi enu a wo ye. Ana o program no aya check tractor no. Na head number of people hell. And track console na chike o. Catch your program director say on pull tractor na ma. Some broadcaster we use so catch us on pull some broadcaster na national number of people listening to your show kwase agini otina how many one anymore ebia area na mo no enipa akra bi na echia ebetie wo a unya enipa ba ya trainer ko ebetimati o at go kwase boy nipa fon tantan ti say wo hate mama part na wo nipa fon tantan dua bi hu mele sei what time mama party when the time mama party we obi a wani bia ka o ya se wo tena wo ka mu agini ho no ka kan nyansasem o bebo mi din ed ma be reference ed mi dia be pe hype we a kurasi ni presenter party me check me google no me hu ba bia unya obi a na ma hype jimi hu mo dia moto na ma jimi a asem bia ba mu musem na matumanu de asiso no wugire ho se kana na Agradaa tos kan kanye o ho basa ye wate asia mo tekana obi ho basa mo a asa mo de mo ya soro abofo mo beka nipa no asem poto sa de mu fie mo ni ne mo se omo ye krasini boy say me na mi tu mani si Agradaa so ana me ye say me hwe obeja aboa ojaye na ofa nyame no enkransa sempei ana watimi dia mama me no ofui krasini boy a wanya console wachi atena ofui obratantan be na de tin kokko obratantan be na de kwatena kofodua bra na radio kofodua wo de dami I will expose you red and black gaman fo be matesew tutu ni be matesew a obekana na Agradaa asem sawa hade boni yeni A yeni B and yeni C and ye A+. Boni bi aye boni. Enti de ususu se ye boni ana na Agradaa aye no. E bi a papa wa bosa nkwa wa bonkwa siampa bra e chen de bi ana na Agradaa aye.
a wo susu se ebone ada na mutimi tan nipa me kwan da ho sa ada na mutimi tan nipa ma ho da hobroso Lumba kan bi wasinti se woni ani bi ne me anka wo mpe ompre bi ne me anka wo mpe sa odofo bi ne me ka de me betutu ho yie pa mame ba ko pa oba Ghana ya wo ne to Ghana a okofa akom ofiri akom mu ana wa so wa fa nyame madi nani firum akom mu obefa nyame so a makoso asa di nani saa ya pesa mo ya mama no owu e wo monsa no mo pesa mo ye bibia ya beda be sori yesena na Agradaa wu e wo prison ya beda be sori yesena na Agradaa ase no akonfo e wo cells e na mo hwe asia jimi for na ya presenter papa o dwen kwakiri a try say o be pe nipa yie ye empe nipa tanfo ense mo sika na nyina na dia no tumuka jimi betra siare las jama kasa me ya bayira abroad wa hu kurase ni presenter when your opportunity obi na lenke wan say uni time papa bi abo because you are playing shit when you the papa bi with this with the console you are not doing anything better with the microphone when you be an interview no and to nipa no and create confusion and to nipa mienu ntema what else are you doing there? No creativity, no proper information given to your listeners. No educative program. What tenasi anu abonyum? When you be an interview, tenasi me ma 2 hours tenasi. So we hear program without phone call, non-stop kasa, kanyansa, poor maturity, poor sense to your listeners. 1-2 hours non-stop. Wasia, yani be already mna waifa. Yani be already mna wai. Kurasini wabenya kroma tena. Watena koko ngure mu harum wa koko ngure mu achi. Koko achi ngure mu baby atena ho any opportunity abetena kofo dia ba radio nyame awadom wanya nkran awura still wodaso ye nkurasesem etimi tina epia bonten me de camera to so say wotan obi wan presenter papa bi a wapia bonten a asem we say ba e wode na no atum bi da ade wo jimifuo ya ade wo presenter wa jimi a wonimi nyansa wonsa wo bo midin mimi mo din ko we too low for my standard. Yes, you are too low for my standard. Etimi mo dinda. We krasini pa. Sir, we are presenter. Now you should know better. So be one basem. Who say listeners in etiono, whether good or bad, regardless of whatever that you think about Naana Agradaa, some people do like her. Some people do like her, whether you like it or not. And to Jimmy Foy, Asabe, or Yerim Pokran, Yenim Bra Papa Bia, or Yerabo. Yenim Bra Papa Bia, Uni, and I will say, Abo. Ultimate for what time, Yama 10 million and 5 million. Yadesha, and fan and Agradaa to Tenkurum. Massa, mechanical cratchroom, who program director and 2-4. What dear in Guasiama station? Trust me. I will force you to think. Say next time. So Kasamobi. No be so Kasamobia. You don't have to insult the opponent. So why Jimia? And you're not talking any mamidi. And watch them say, a new kwansa me support mama part. We are krasini pa. What right do you have? So Bakachem say, new kwansa me kasa mama part. Why Jimia na? Unia binime. Oba binime. And kwasi atan. Mama party and nipa dinechi. Mudi nipa to Tenkurum for no reason. Ade amu twa to kwan so ya no obi anya kasai. Ade no Jimmy sa. And the Ghana mpanifo asasem mu ya pe okwan ya befa so a maame de benya na somdwie. Na Ghana a Christian nation, ya pe kwa ya befa so a maame de kom be do nyamesum more. Brother, you are pulling her down. What good are you doing to the woman? Huh? We are a radio presenter. What is your motive behind the console? What is your aim? And you have no objectives. So tenacity behind the console, you give somebody happiness.
You don't give your listeners discomfort. We a fool. Why Jimmy the dog? Obi tini baby. On can war. Just any person anything. Wa ko hor ma ko eska garida. On ko hoda. Na oyo obi a wo dwene kwa kira. Unua bi tifie. O kwa ko esika duro, wa kwa ko wu atoboso so. Usu, we kwasea. O kwa ya onipa bi o pesa o fa so wunya sika. Either you work or you go to bank for loan. If only you qualify to get the loan. Etime dia enipa ka to mama party so dia omo kan emfa me hokra wadi tia pass we base we say enipa bebre ko no mo a omo yeso no mo wi ni wi anu abodam wagimi a we wi smoker okwa akwakose akobodam. Are you telling me say I should fight for such people? If so-called that allegation that you are alleging on the woman is true, do you want me? How do you want me to fight? Catch me. Ya monmene. Mon kasa me who said yes. Mo ya presenters. What we say? Manjini mu do. Me defend my mena. A conflict who support no. I show. Cause asema me can be any matured words. Otia we am show. We a crasini presenter wati. Me endem you. U video no me dia to. Me pese me have hype for now. Cause so far humbra. Ya bekin kan say graphic. One any past. Tell me, o papa do ba wi ase. Otimi hwe wi a, kanya otena be ere ba bia ote no. Obobra papa ana nya university papa call ya. Ke bia nka we MP, ana ya minister bi, na nka ya president, ana nka ya vice. Obro 45 years. Obra papa be no abo. Unya ese papa ana eni papa ama mo hwe wi a. Kan konko gina wo se obi ma me tofom mi ko gina kokasa edia senke no. You are a fool. Ana ufie uni ama nyina omo tene omo ye solid. Oma brabo etene omo ye solid. Enti obi ma me hwe ase. Enti you make sure say you sing the person. Adana to da ma jimi sa. Moti consolate uti consolate ya. You are more or less like a pastor. You got to think well. Think before you do it. Ma obi be count kwa. Na kanibi. Na Ghana akonfo ene nam Ghana e ya azan bebrebe. Asofo ene nam Ghana e bo bratantan bebrebe. Ebi mfu ani so. Aya atubu ani si ba akoso e. Wa jini papa. Nyansa na kasa kire wo no. Unia ma na wo fie ho no. Unia ma na wo fie ho no. Saka unia ba bi ni na Agradaa. Ka ba so so no soro. Ko kunkum ni pakran ka ba obetan radio so atwitwaje no because blood is thicker than water. Right? You hate the woman with passion for no tangible reason. Out of your enviness, you hate the woman for no reason. Kachira wo director. Any program director say, o person was starting wall be into omama will leave 3 months. So ultimately sustain 2 weeks here, Rome. You make you when you left and right, front and back. We a Krasini presenter. Winning whatever that you are doing. Compare yourself to Kofi Adomamo. Omo hostu Obia. Look at their stance. Learn from them. Oh, when you be a king, Abeku Santana. I don't know what can be. When you be a king, Kwame Sefa Kaimo, I don't know what can be. When you be a king, present as a papa if you want to be a Onomi Edmond. When you be a king, Ona yet to know. Ona wa no ordene. Brabaju anim guasie, Kurasini Bema. Brabaju anim guasie. So I saw person my soso. Me mo udin. Me nya mo udin. Me mo ejimi ho sa, me se wo bema. To aso san ka video bi o ma me san bo me din kan kwase asem me pese wo ye na nipa hu mo na me gu animu ase nipa temase na me expose dipua nipa temase se wo ye chimi for presenter woni mo left and right na by the time me no ba wie no ni apam wa free station na wo no
kwasia boy mona na mo sresre nkwasia sika wan tue sika we ama me say ni say aboa beka na Agradaa asem jimifo be ma egare akogina ho ne yenye interview ubegu na Agradaa ani mu ase aboa ensema wo Ghana esenke Ghana na Agradaa is list of it onka ho kra ade na nipa ba akopɛ a yɛse Ghana a Christian nation me se sɛ maame ne se wa hye abosom na ɔde abosom na kogu baabi a wahye no a wapia abosom akwa kogu nkyɛn baabi a wɔse wafa Bible. Are you telling me say ye gu nani mu ase a menkama no ntum cause Ghana fo nyina etan no enti awasa me kama no tum ma menkasa aw bama unshia ni papa da wahu unshia ni papa na senso hweto no a satam na abayi na ma because wo wagim unim nyansa utikoto wanya bodwose ma white abam nyansa ba kokora nka ho eye kankama ani jini adwono no wafu no ensem bebere sisi Ghana ya hu se wunya adaje twa ho interview Oti console ochia na u throw support wa. You got to think twice before you throw that support. Otahunu ya na adia ba kwa ya ne se on shada nya nipa boni bia na nipa epinim na koma se okwan bia so obetan Slimbasta na bo no nyumbi o se na we susu ofiri hin woni nam no sese nkrofo age yani nam social media nkonkote a bele bi apie Amankrado jai se wo defend ade a hu hia na wona ba kire me nyansa politics do so campaign time do so government in power na yese wa ya de enye enti yeto abatia no still wonya nkrofo e campaign ma no. What are you telling me? Na say ya take Ghana obi papa bi kokokum osofo wone ohene ekabom 2 leaders, community leaders, pastor and a chief ekum small girl ya why a whole demonstration no bi jina sorry dem ashebo na ebi anya bia wa be jina na a police fo abefa na afa na munyina ba mama ba ti so ana ye crucify no mun crucify Agradaa nyam betu akawati nyame obetua oka yan ni pasa manipa nya obone ansan watan no de ma asem ba na mawie ye yan papa ma de nyina doctor ose kwa me despite ana papa honorable kan Japan eni mpanifo bi a mokeka ho moka bia ewom ensem ba ye mate se ebi kan na despite Sɛcrɛts ana we Sɛcrɛts na media wi ase ya na asem ba ase Ghana obi wu a chenchina chia ye be make sure se ye benya enipa bi dia show a ye be force aka se okoye ese no wuye but what you say sana Africa eni Ghana tie doctor say kwa me despite ye minimum no ya na ye ta friend bra men sha dan hu ne physical da but oyobi a opema sempa me start radio way back to 1999 peace FM bae say ye no mu ana me kosia say ye no ana me control radio nkakra bi di mu a bi hia madamfo osoja didi mu a peace FM ho a ana me hyase soso machine emiemie mahunu console mu ene ema bedi na mu a me di copy Ghana Waves radio sa 2 stations yi ana di me radio career 89
Anytime biano Ghana Waves Peace FM, I hold them in high esteem. Later, Anna Pink FM bae, top radio ebae. Ebi keka ho, but no flash. Na Peace FM die. Mi ni boni aya enye yi. Nti Dr. Osei Kwame despite papa we dia wabafra ana meka sei. Ensem a etwa gu mframam. Meme dia mo gidie mapase. Akoma eda wo yem no. Ebe me dene. Se nsem bia metie no magiedi. Me apaka in Japan. We nipa asem ha no. But eba social media ya di dina frefra me de Nana Brown kwakufu ado kura dia den aba behim. Na eno na atwema adwen sisu se enipa nkudamfo we se wo Ghana na sem bi se ya sia omo ana misutro mu a minisu be den ebeba. Papa Osei Kwame despite aja minim se wakoma mu ye fita make us wakoma ye fita e nipa bi nti ase but me de minim ni nti a make us me kai me ba Ghana me call Rainbow FM Fifi Pratt na interview me during the course of the show offer Fifi Pratt catch and say ochia me ma okay brana mi sha na me frefre radio station Peace FM then time kaka nyema ebre na ensem papa matia fa ho no edoso chen bone entibere bia so bi se udin a metena se entena papa kokose chikasa kirebo ni kirifo a otena bebuom me ma kasa anya tintin mi jabi bia shonsa na mesra se obepegi wani ahesoro no ha already Nyankopon a bre bia atwam wana so da empo se awurade Nyankopon bedu se empompon so yi sa Nyankopon na medim mani ahwe na me se o se pegi wani hwe no na die nipa beka e dia fa mama party ho ene sabi akudonto se mpo o menasi pobia ba mana Ghana bema Dr. Osei Kwame despite so ka se obedi enipa nsem a omo kafa ye niaba yi ho a papa ben sembebe sabi ye nipa die da sebo a ye befom timjiri ye pa se enya de a wo nipa ye wade ma de chesu mpokra na okai na me gidi ye pa so se enya de a wo menase pobia e o mini aba eho eye mama part me so Fabricated enam adi peja eso mu ebamo Dr. Osei Kwame despite se bra ajobreo Peace FM de obia o sha ase wo ship house obia o sha ase wo ma serving ene bra na obia awura fie ho a aja Fabricated nti bra na obia anim bemena me so Fabricated nem e de sori eso mu e de miti eto kokoso kama no tumi ye dini free say odum ne ntia masom de mekane se nyame nhiraw akomanyo yam papa okompreko honabo kan Japan de esra ma wunyina ne se awrade Nyankopon enu anim kan enu wachi wo botasro kwa odi asi wani so sabre yi a opese wo boa ma o my Ghana o fa franka kese
Bigina sa tumi na opra fra Awurade Nyankopɔn nkyɛn so ne sɛ sadia yɛtete ne monten so megidi sɛ anya nokore na nokora anya ne sɛ amama hotoso soronko ma me brɛ me ho ase eba wanim ene anwumre ena nadwi sɛ Awurade Nyankopɔn na wusu afrɛ ne sɛ onya wo moa no sɛ Nyankopɔn kro ya na mesumi su afrɛ ne sɛ onka wakoma na botre mra ona buka Japan de sɛ mi dwanto wa men kasa nkyɛ ye frɛ wo aye bi pen wo ye nipa bi a obufu ntam bet obonso adwo ntam ade nche wabufu so wo ye nipa bi a o kan oboso asem o kan wi a eno ano no papa nyame nhyiraw na mesrɛ sɛ atuatefoɔ bi a ɔmode wɔtan edi maame yachi pese okwan bia obefa so bia omobeya ya maame mama part beji anim guase ya wo Ghana nti bia kaka wontim se ana mre bia atwam kyase ye beka ka nsem bebire be hye wabufuo oba tampa ho na boka Japan a owa badaye anopa awia anwumre Dr. Ose Kwame despite owa badaye anopa awia anwumre ene da yesra mo say momfo mani nto mo yerenom anim na se nanwumre ana sabrei madwuma de matukwan a monko na moda anytime bia mo betwefo afra mo yere ana anytime bia beben wo yere a wani bebo wo yere anyim no sa wo sori afiri mpa so a na wanya nka yesronko e de ama mama part Dr. Ose Kwame despite Honorable Ken e Japan mini abema Hobson Adoye ode bitanu di nkomo na mjidi yese wasam kanyadin yes mjidi yepa nti sabre die akukọ na bachiaba na enkumba menkan ko manim bebere emroso Ghana modia Ghana modia eneya yakasei obia ni emumuhye mamunni enkrofo bi achi enkrofo bi abeka won tokwa enkrofo bi a omo wiase a omo baaye omo di social media ayo omo boxing ring omo intimantintam ena police fo ba mu o wo mo bosi hyem kutupa se beya Nana Agradaa ye be gu nanimu ase ye be senke no me se Awurade Nyankopɔn se enhyira sonko a wahyira mu yi mema osefo bia emfa ne ho mamagim ema mu nhyira enhwete sampa bokro ya na mesre se osefo bia nsusu ye bone a wo hyehyede afa mama party ho ma emfa mo so ema onya ne nkunimdie sabre men kan bibiri motena se na mubu nkompon ha machi a mutunu se otan na eba maame ne so no ebro sade bi kura mompokura na mususuo mompagya mani hwɛ wiem na mupagya mani hwɛ wiem a
enye mu nhyira ene ne mu nkunimdie ene ne mo eniema bi a dama koma so a mo sira Awurade Nyankopɔn sa mo nsanka no oma ne nya mo ho ye wa nhyira mo no so makoma mu na mo benya tenka sonko na anytime bi amba Awurade mo a mo ne bebo mo yere anim no Awurade Nyankopɔn nya mo kaifo na oma mo nkai na Agradaa e o makoma mu Yamin shiram otan sonko a enipa bi epe maame no ebroso eburu nipa nti ase so migidi yese mama bi bia ma mefa mo soda enipa da sebo enipa befum papa mo boni mo yensin konya enkyere nsem emabufuo emroso de ya kan say atobreo empanifo. You're listening to the unpredictable Amankrado Macrao Mama Pat nenkwaso obompa ya kai Mama Pat sabre bra empaibo enkasem bi be hyebufuo atraso cause osefo peboni adi osefo penimguase entu opaniema bi a obeya odi be gu nipa nanimu asemo odi be se nipa ni din mo so do Mama Partia manipa ni watem manipa nka de ombeka but o kasa make sure say o ma wa non konkotra police enkotra judge enkotra lawyer enkotra pani bia ka hunu say Mama Party nti ana bia sabre odwene enipa omayi o manim so o time amene de o yo mo hwia enye yi be sabre enye o na eniema so mo nsem ehye nipa foforo bi nsem pato wat masiye sabre enye o na eniema eden ehye o mo nsem ehye nipa foforo bi eden ensem ti de make kan say yeho anhye empanifo ne dene salome nyamin shiraw yehowa onhye empanifo ne dene na omom akomadwo na abufuo bia ba obia mu e Mama Party ho no yehowa nankasa nso se nkrofo na komam na bibia na fom Gloria Genego nyamin shiraw abufuo bia asonkrofo bi akomam aproso a omo pe Mama Party anim guase na hwease Awurade Nyankopɔn nankasa enwudwo se nkofo na koma na sumdue mapa emra Mama Party na braboso maame nya nipa bonefo ntimi hu se enipa bi se ni dia ne ha me ewi ase nipa bi a wone na nso se wa men nipa onti nipa seda asem tu obi begina ba bi ase ni din akansem proto de afa nipa no sede ase nipa no onimu no adasanye empentem nyame nhirawo utinya me de empentem monso wa true stars sabre ya bira ya nyina wa hoto so wa gidie mapase Awurade Nyankopɔn nankasa nhwe Mama Party so na onhye ne dini otan no edoso aproso otan na eden aproso enti sabre odo maame no a so wakomam ne pege wani hwe soro nyame nankasa no bekasa enye nipa abusa hu de wi Amankrado wasi hiti up yes ewa kasa no wa bebre chechemu di videos ni bi audios ni bi ekire ye ni ade say I hope say hu hwe de course no bepe say wa won hwe ana afi na wo ba no obesa ko wachi no wahwe video ni na no hu de eye Amankrado pese wo kire na wo so wetimenya mu ntiase ye na abusua Mr. Umia subscribe button na no Umia subscribe button no Umia bell na wan no Mr. like video na afi kire wadwe or comment section bibia be kama pa e de ama meni umielu aha na me do besi Nyankopon sha asa wo jembre na wo ka ma bibia kama Macrao